ya yi adwumayefo adi no eye de MPP for yobie enti ena NDC for nso yobie Janet Nablay no pe president adi ewo PNC amanyoko no din mu na oyeye no ye disqualified nti wantumi anyina ewo ho enom Auntie Janet anopei mimisa wo se kanea pam no eho nim fom so a nke ebehwehwe mono no tobera na se MPP ye bi na enya de papa ewo se ye toa so na NDC so ye bi ana Auntie Janet Bible say hwe papa meba hwe papa na sua enti e kire se ewiase a yete yi no ye hwa de papa na yesua ayobi enti uso obi bo kro no a Auntie Janet obesoma wo ma se ye wo arm robbers e wo man yi mu enti oso o ma enkoye arm robbery ye hwa de papa na yesua ubetimi aka akire wo ma se papa sumasi maame sumasi obo moden wo nwoma sua mu obo moden wade we ho nti me pese me baye se ono ye hwe ade papa na yesua enya ade bone the father say MPP ye bi no enkyere se wo say NDC ye bi ene na ye to aba na ye den se ne NDC MPP for ye ena ye NDC for enso emeye bi eno na Ghana for ani je ho de a ene na there was no point say ye koto aba if you say na ye nim say MPP ni a wo ye no enfom so wo ho eno nti na Ghana for to aba editi a wo mo enti se wo ma ye enfom so na Ghana for ato aba de eti a wo mo a I am expecting nipa to say Janet Nabla mo be kasa eti a de NDC for ye no e chen say mo be hoa mo be glorify ni a wo mo ye ne say MPP for ye bi enti na wo mo so ye bi e wo say ye condemn mo MPP for ye na enya de papa e kire say nenso obi so ye bi enya de papa enti eni kwan say ye so e wo say ye condemn the actor e koso no if he say Ghana for say MPP amamu nye ene ye de ye re ahye NDC mu enti say MPP a reference point there say NDC ye bibi na o de MPP adwuma ne besusuo there na kire say ye nko ba bia as oman na kire say there is no gain in abaye to ye no enti Auntie Janet enti ka wo pe mampani adi say ye to ma wa enti ka say na wo ba bebu man no nti ne nyina no eye niema ekoso o man mu but me de me wo gidie say ye hwa de papa na yesua eso enya de bone e na ye hwe esua enti no yensua ade papa Closag to review strike action on February 22nd. Closag for say ene ochena say na ye ochena 22nd. Ochena ombehwe omo strike no say ombetwa so say ombejayo. Closag strike na to nsuom. Amfa dodo na nko strike no. Enti no Closag members no dodo na susu say issues no a wo mugina sa strike no emu nyedu enti eno no amfa o manfa anye adwumenti no wo mo se ombe review no ebetima ye say ye toa so ebetima ye say ye suspend enti omoko review no ba ena ye behunu dia ewomu ewo ho enom eno betime aboa ama bibia aye kama ewo ha enom. Bear with us as we fix power challenges permanently. Energy Minister appeals to Ghanaians. Swafwa Oshe Oman Enyinam and Sam Eswo Ura John Jinapo Eneka say Osre Ghana for and Kania dundum na abad nan saying ye hunu ya no pay kure bia saying abai eye nia wo mo krakra niema bi enti na ye hunu sa no na se wo mo wi akrakra na ejina prim eno ana permanent for good ye hunu adundum no biem eba sa de adundum no bejai nti anopei ne de a ono so ede ato edwa ewo ho eno no. I like Ora John Jinapo
was asem we ho kane no ya na omo de nsam no siesie kane na dum ye nyina ya hu se kane na dum enso mo se dum so ni ho mo se kane no ndum ye enso ye nyina ya hu se kane na dum enso mo se enum ye ba se si ayi de oje atom se kane no dundum nanso enye ne bo payo eye ne yiyeye mu a ye de kora neema na yenya kora wie a yebehu se agina pirim na bibia ekọ ne kwan mu. This is how ye can say amamuo no ye nyina ye kan ho bi te se omo nya ye chi omo ne ye nyina na ekọ ne esie bia no omo boy amane ne ekọ bia no omo ma ye hunu eba ne sa Ghana for ya dum ye fine te se 2024 ye nyina ye hunu se dum so aba 2024 ye ka ye na poka kire se ye nkofa ye timetable mra no de ohunu ye. What is it? So we yes a shem crofo abufuo because ye yet ye fie ya to kane ya wuze kane na dum ye ka mo say kane wo de onya hunze kane na dum. We yes you are insulting Ghana for who did Ghana for atem enti omo ebenya abufuo atiawo enti dia owura gina po ye no saa na ese ekoso saa na ese adwuma bia ye adwuma bia wo provide service edema Ghana for no se bibi to chima pe tumirika na bebo Ghana for amane na no ye wo ha ensuo twa ye water manager oba fie ha ebe kan se ohawa ba na omo kora ohaw no nyame adom minim se o ma wie ndise ensuo no ahya ase a eba bio saa na ye adwuma eba saa emanipa nya gidie ewo system no emu enti empanimfo a modeda enyuma ahodo ano monye maximum disclosure of information moma yekra ye mebisa mo akra mo meka asam say na no water manager enso no enya ohawa udiminika ono ane ba ha ebebo Nkoranza man amane yese say na asie say na ekoso wahu wo yesa emanipa nya gidie say oh ampa nkrofo ye adwuma man eno kra no so obi ka bibia eye wo mu eye nipa na te krom no wo mu na beka so ojabi dabi jai nye sa na te nra kra opanyin no beka sei opanyin no beka sei ndu kra wo nipa na wo ye panyin na wo daade na no no obehu se nkrofo na beje okon na ye koma wo na afi wo de kra mpo no wasomo adwo enti monye maximum disclosure of information. Mumma information emra bonten bebre na eno ene Adea ebetumi aboa ewo ho enom. Well kwame boaten atena se me manache na yenhwe na minisa ne aduru de news no nya Adea ebetumi aba enti no momfa nche na ne yentima mfa news no amra kwame ma che na pomte sai nana nyame adom na Friday na ye Friday Friday so there bibia to me bibia ye possible e Friday wow yeah ora John jina posa kane dundum no omo nkora neema na neema na omo nkora no ebeboa ama se omu nyame ya adom na omo tumi wie a kane an be jina permanent be omo nkora for good enti no o acknowledge say kane an dundum but or hwese omo bekora na saa ohawo nketenkete a ye hunu nyina ebejai ewa mamenti a quick one on eno nana ma yenchia Sompa 90.7 etiefo nyina in fact said na wo ka no ye nyina na ye wo man mu ha 2024 yes ena na nkane no edum na ba edum na ba na amanfo bi mu kra se kane no ye se dum so we bi mu se dum si dum den nsem bebre ama the then energy minister Yewura Napo yes sir ensem o de betu dwa amanfo wi no ho ma omoka se in fact enye buo se yen anim se kane no enyina so edundum in fact room maybe cry no Ashanti region the ha cry de na ye kakra but we call Ashanti region some part of Ashanti region na kanene dum pa right
also ono de ohun se kanea bia dum na mo amo in fact am for say kanea no se de asia no right on brabontin mekasa sisi kanea no state edu no ye be here low schedule nti yem fa timetable no ma also on the onye hu hwe nti se wo a wo hu se kanea no dum ye ndro ye timetable pambra na nye kasapa wo kwan bi kura befa so obeka ba ka che se yen hihye ta ye hu se dum so abanti yem fa ye timetable ma na enye ti se de wo kan John Abudulai Jinapo wa kire se we matured wa kire se omampani John Dramani Mama bra o musa ya kire no o kansam o ka kire o mu no o de ye adwuma mpa on say nana you hwe Nkoranza platform minim se wo so a VR Mr. Frempong mamencha no na VR boss e wo Nkoranza ha why ye platform bia opinion leaders assembly members penifo nananom ne media for dodo na wo so na me hwe anope ya amanfo se me lie me Nkoranza e lie ko off bi don kron kwanta ko off ne ade na obe chirichiri mu se no kre na emum no problem kakra bi na wo ho a o mo solve oh say na se bio wo ye pani na wodi domanim wo ye pani da ku bia no a wo kasa yes esan say West African pipeline na say yete say na nka bandada no a etwa mu no na esese nka omo nsiesie bi wo ha ese nka omo ye na ache ese nka omo ye November last year ba omo anye aben ya ba bonte John Jinapo no ba bonte se omo shutting off a omo di hu dwuma be ye hye san nsiesie na bi ene guso a amasa de na eden eba nana Ghana ye wana wiase ankasa kra no light first e wo bibia mu in fact ubenye nsuo kra light ena pompe light na be pompe nsuo no ama onye nsuo eninti se nkane asem de so oyo mampani ana oyo man na se wo de light sem ye kokwasa ase wo kanokra wo nkanokra na wo no wo ha oman no corona wutimu na na se country no wo ha nti John Jinapo be kasa na menene ya adwen na medana seso se wo kanokra no a kire Ghana for no we di one fancy se bi wo metu chick bi ama Ghana for se bi se mo se me de mi hu se dum so bi aba na se dum so aba momfa mo timetable mra oh sa ne ma kitten no o yesa na se no ye kosa light to abade ma won wamfa bu amaye nti meda Jinapo ase se onkoso a nye this time run nko a mrebia no sekane and even cross dum so kra bakra onye bold se this time around de how pa ye womni no abechirichiri ma ye ho aton esan se de medi nkan no light de nana life life oh apart from that daily income every light no more yes oton ensuo oton ice cream kebi or the why na duane bi asim bia wa budget say maduane menkwan we amaye medini nansa anana wotwe enti no sekane anu kokodum sa na se koseye a na che se wabo na no aduane na meka no ensuo kura no first no ena na yekosa ofofu ene nsu fom nsuo de nom ne hwan ene ni hobiem ene ofofu nsuo e da ho obie nu a obakwa kosa ma na obenom da bi nsuo no kra wo hen sise o mato ball agum ase no wo sise ubenum nsuo ubeye bibia air light na no water manager ba hey say problem amba ne ade na nsen kra se light no kra dunduma obati se nsuo no ha ba bi ni na se light na pompi nsuo no de maye nti light asem de yemfa ni agro so wo ye kokwasa fa light one na sabio ya no aduane na o mana boy because obi bi wakoto nsuo na wakwakoton obi wo mo pure water fo ni adade ni nyina nsuo light na pompi a e maye sa ayi no nti Jinapo yesere no
ma we nye eyi nko a time bia problem beba fa light no o ma ka no kure na wo any other areas ni nyina other sectors ni nyina because osha department bia o PR can na from PRO aja na de o so o PR public relation ne de o ma you own through whatever it is no give us maximum disclosure of information mo ankasa kura no asem sida mo bo amane a e ma mo ho mo kon mo dwomo enti no it's good cabinet aye first meeting president mama system part of a listen to so cabinet meeting and a cabinet members no president mama ne cabinet for no ni 19 member cabinet woman e wo hai minister of defense was so minister for the interior was so minister for health, minister for defense, attorney general and minister for justice was so minister for energy and green transition, minister for education, minister for trade, agribusiness and industry Techman North MP no when wa cabinet so minister for lands and natural resources, minister for foreign affairs, minister for food and agriculture, minister for communication, digital technology and innovation, minister for roads and highways, minister for environment, science and technology, minister for works, housing and water resources, minister for local government, chieftaincy and rural chieftaincy and religious affairs, Ahmed Ibrahim, or also Banda MP, or also no wenya kwan cabinet so minister for gender, children and social protection, Ekosubi, minister for transport, Ekosubi, minister for labor, jobs and employment, and also Ekosu AB. 19 ministers are woman formed the cabinet woman no man penin be two ejina da ejina tuo no woman enie and oba bono enya cabinet minister baako Banda Bono East Techman North almost enya cabinet minister and the two Bono regions no enya cabinet ministers mienu and they free the 19 member cabinet no emu maminti o briefly na yankofa weather report okay na 90 constitution no kyerɛ sɛ we are buying na oba what cabinet na cabinet no and say more than 19 ebetima 16 ebetima 17 ebetima 10 but and say bro 19 and into president mama ka say oba ono ne niema no obaye no 10 and into anya no nwa say we are forming a cabinet na cabinet no omo na dwendwen oman ho se bibia bekoso ewo oman mu ifiri cabinet ne beba enti se nyankopon ye wadom na oyo region mantam na unya cabinet member anaso kopio cabinet a na nyame na eda na se ye maame Elizabeth Ofosu Ejare ye da na se pa anase ye da mampani ase se wama no abewura mu bi ebeboa esan se ye friend say Bono is minim say mampani dada Kufuado yenya bi de Bono is cabinet minister Dabi yenya bi o Dabi yenya bi nti we dey asem de ye mame Ofosu Ejare etime epiemu bi esan say the maka no cabinet no de oman no ye be bibi ye be yese nyina ho no mo kodwene ho na omo de asem no ababonten right nti yeda mampani ase se wakaye mu na ebetimi aboaye enno mu hye nsem bebre ekokoko so ne ade a bre pemu no nsem ekokoko so ni yebebo so bi na etimi aboa na fe ya hwesere na minim se ayi enno so mampani ubobo so kra wato adwumayefo akatua mu 10% 10% na na ye 10% eye na na yo eye because enra na me hwe ensemo a adwumayefo I think Guta secretary any mpanifo no bi no mo kasa de fa ho sure omo kyerɛ nanka omo de nka omo no esusi senka eboro but omampani no be kasa no ama omagye no saa esan so omampani be cheche mu
ɔman no sise sika ni hɔ na nyankopɔn yɛ adom na sika ba ɛne ne sɛ fata bia sɛ wɔde ka ho ma anasɛ wɔde koduru bia no wɔde kwa koduru ɔn sɛ nana sɛdeɛ ɔmampani kan no according to wɔn no transition wɔn wie no nsɛm a wɔn bɛka fa ɔman no baabi a sika sɛm aduru nkyɛ bia bond holders no akɔpɛ sika de ama wɔn enti saa ni gwemu nyinaa yɛ sika ne bia watimi de akɔwurawura sectors ne nneɛma bebree mu enti no ɛyɛ 10% ɛyɛ 10% ɛyɛ normal for a start because next year and so sign the next 3 years enti na wɔka sɛ mprempren deɛ ɔmo nso wɔ mu na nyankopɔn yɛ adem na nneɛma kɔ yi a ɔbɛpɛgyam sɛ wate ase afei na waba foforɔ sɛ bi nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ koraa wɔnya nhwɛ mu nwie nti sɛ wɔhwɛ mu na next year bia opagya mu enyama ngon say next year obetima di obey increase no ama na call bia 20 and 25 into for a start in there nana so when we say adwumayefo no say nanka omo pedodo na omampani no ade na no to abetu mu no de nana yedi nkomo na me kasa asem bi si a kasa o se hunu kwan a obefa so obekasa anope ya so yedi nkomo na ye ka se sa asem no si na se omo ba abonten be ka e mankrofo akomato omo yem won se sie ya adwumayefo ekoro ne na ehye omo timu bia no omampani nya de na no to mu bi se kenten no emu adampan bibia anim enti no ni aye betumi nie nti mo de mo nso mu ansa ye kasa ato wo masom na wo mapene say o mo de beye adwuma nti I think say it's fair yensom na yentume enko ema bibia enko so kama na yentume entoa so ewo ha enom na afi enhwehweye enyina enkoso yeguso pusu ahoma se nche bia ye behwe se yenya orati eku a weather report ebeba so weather report ye de eba no ye Bojibo Ventures ene so asene se ye mfamra Bojibo Ventures se ene Obako University nurse na teacher training college ubetue sika bia ewo school mu a ene na wabo modern se wo de beko Bojibo Ventures sompanie anyumnie sompanie kasie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaku aba homa no so opani ma sompa na apomu etesen ini obo Adea Roma Adea Akye right Jesus masumo he pa yo yenso yeda ase se anope waje pene ewo eha enom na one ye ne eba abekasa enura nyame adom one ye kasa anopa no ema ochire mu se yebenya impediment kakra enokre wo hwe ye fam ha enura nso no pete kakra ema ewiemu se de anope de meka se wiemu adwo kakra yebehunu ne saa na se we de ebetwa mu keke na dati na machia adiefo nyina right ye so na ekuku ye no nye se betwa mu keke na we no nam na no so odi bi breye right o chike na no so odi bi breye na enen so bi ebenya abrosa esanse wana Ghana TV to no so no na bedru ho no right so no beto na obeto actor machine and you want every wa ebe na the fan Nkoranza go na have right ye ni won Nkoranza asebu teaching na no ye get ne na ye fia dai de bebo ebe kan me da ho asem ne me de nyina no ye so no be sane we de nyam pitment no be ba makakra na agraga nso kakra ebewo ana agraga ebewo se de mekano enti temperature no ne o show no be kwa kujina 37 degrees Celsius e won Nkoranza ene important right enti na che say ochuna obi wo dwumadie bi di ewo badwa mu a ewo se oye ahomboa se ebia nso betimi aba na so ya ahomboa na mo me free base
and I say no, Samuel Elcona. And I bet you might do bet you may be. There were 2 beds in no Samuel no company. Now just why I'm was is one on the back. Again, I may. And she said that the kind and she said, I wish she said no, and then what channel. That is with some account was said about MSL with you. Right. And natural say, and you made the bebano. Yenia emu enframa be wo mu kakra enti ono nso na wo say ya hwe ye pa aka say this time no it's still now a copy ebu bremu no eya na itina aba pepre ni nti no energy no atmospheric energy no am build enti bibi e bia the ahoden ene ahoden na eba enti enframa no ba eya na emu etu na de ne say ya na nye ba bia na ya na efasa na ba bia no ebesi pono de na no ayetin right the make say ya this ano around no de ya bibi dem bia no and so enya hweye e won frama you won say so na mu na frama sem no this time you know as I was a penny no ya na eduane nyina so ase awere enti frama kete kakra bia na ke ekopudua yen your friends saying light pools na dini nyina na ya na no so effect no and the message basa na ya men head down and nko shed bi ase and I say the bishop because we need that you know they are not na ho thing camera no and then from a bano no na ka say ya fi afi a dying no so it me to die no and he say two chance in there be na bana so anya fi ya. Right. And also so a bit me at the Yona and the Inframande dear a bewum na and also a free so I was a fact now no Yabati won't can there be yo you're a tico and pay your better see be bringing come out when you're an idea Miss Metas I will say any out here a year request or ye wiemu party hunu or timishe wiem ebo amane echre nia ebesie or say ene usuo ewo ho ene ne kyena nyina udi dwuma bi se obeye yi a na waya ahoboa se usuo no ba obetima bo niema ho eban ama bibia atume aye nkoso na o se ensuo no a ebebai no eya na emframa ewo mu kakra fi se emframa no nyina boa no gu ho eko pebre mu nsuo no ntono ntino nsuo betoi obeja ni nyina mu agu ho ama bibia atume akọ enkan entino yenhwe no nso entino ya na wodo niema tutu yie se wo namba bia nsuo no to amenko gina bia se duase adua no bu a ebetuma abebọ enchensin bi na dan bi so na bepa na se namframa no mu a ebetuma abebọ entino sabra nsuo betoi no amframa be wo mu yi no yenya hwe yie wo saa na ema yi no mu eho ye ne saa ebetumi aboa yen ma yen san kwa ahoma no so biem ene ye fiada enkomo ewo ho enom yen kodi apomden eho enkomo anope Dr. Gideon Ba ewo ahoma no so oye public health practitioner waba ahoma no so yen no ni nkomo kakra. Doctor, good morning. Good morning, Ominia. Na anope ya pomu to say issue e anope so buy a home communicate na yehwe cholera yade benya so we dey anope the chakese be ma Sompa tifo nyina right radio bibia edubia awo sem ne se cholera yare bia eba nye ne ya bonwu dawura ba nanso afibia no kamia se akoya yare afibia yevu na the udiba in simplest meaning na se akrakra betimati asia the simple definition for cholera na se ajanai akonipaduanim ajanai akonipaduanim that's the simplest meaning say ajanai akonipaduanim no be ka se ajanai de ebeye den akonipaduanim kana be da akonipaduanim enti ye wo kwan ahodo beye enan a etimi fa so akonipaduanim one aduane a yedi ediko ye mu no I will say contaminate
and one time etimi si agyanan so na ede abesi aduane so yetimi kɔ agyanan na yensa etimi tibi e ba yenhoro yensa na no so ya kɔ aduane ni mu ensu ayenom ese na ye ha o he na nsin social se to kakra no kwa de aye na ba kese no because no be bi o a omuji omanan gu rubber mu na om de akoto gatam gata no so ensu ta na atwi akogu ensu kese bi mu sanso ya so da ye twiti ekware ntimi ntwiti ne na eba na ba na abekɔ ni padua ne mu na afen so se ebi wa me so na mebɔ wa na se ntasuo no me na me hunsuo ni bi ekɔ ohu a etimi de yare bi ba se bi amoja na se those kind of enema ni bi atimi e de yare eba na obi beka se eno nko a ye hu se ye hu ni ayeni eye poor sanitation and hygiene ubeko obi fie akraja na wo ha na ye wa aduane wo ha enkankan ba bi o moto aduane bo kata ho pe na obi to aduane enti tani ma we nyina na kaboma ade cholera yare ade Brian na ye hwe arahosam kakra bi asi I look at the statistics aye from October ya etwamu afia etwamu October 2024 and I recorded a first case Accra aye Adan West ekuo na ba Central region and the Western region and the Ashanti and eba Eastern region and the Bono is any half of the year share then ya correct case figures were by what did you say yare sense come to any name into Yakoba bia everything 13th February I try munanu ye but me find say 18th February now I recorded 6,145 cases emu 719 confirmed say cholera na edeba cholera yare na arawusem say enipa mako 49 na omonkwa efre omonsem na we kire say ya arawusem pa covid current mi onkum nipa bebre sa ewo sa prekikiti mu na so yare yare ya cholera kikiti edeba we beka say meden na wan say dia manya cholera yare no bia de di kan yam tu abreka say diarrhea e chance normal say oyam ni hwie akaka so go say na papai bebre ewo ma no ye hyepa abreka say fused scent ewo mu aso go say na moja chance ebam eyin so no benefit moja so go say wa chance so na ofe ndi ka say diarrhea and vomiting na ofe uja na o say efe aso go say nipa no na no so chance te prekope na say the unso nyina na rosem say etimi ema ye shock say nipa etimi ekokoma afa ye organs na say nipadua kwa nipadua mu no bona asha say efili etimi nya adwuma biem ndi wo si no aye memreme ha so ni mu na ni no white no kwa na na black no free so eno sa na hwe ya edisa owu ayenya 49 cases sisi amenemo ekasai right we na ye kwaya faso yehu yare no signs and symptoms no ebinu no very well ente wama yehu signs and symptoms mimisa say ayamtuo bia ana ofie bia so obi ife ana obi yamu utu a yebetumi a consider say wanya cholera enye ayamtuo bia ana de cholera ba na ayamtuo bia na chese nipa nya kwa sem di kankan no se da kroja na be ye obo betima ko 4 times a day normal matter nipa no obi be ko 2 normal nipa ba wo se esa se ba na fe na aye nsuo nko a afe nsuo no so na ano ya hyepa be ka se e wo papan ano ya hyepa wo se na moja asase ebam nti hu se stages way to no kwa stages way na pese extra wo ye nya cholera na fe afia no so eka ho nti afia ne ba na we want say nipa no within 4 to 6 hours na no swat prekope right that's what timi control mu bia na che say a sign or a symptom of cholera
One on a risk factors no. One on a more at risk pa. I also say as a Ghana Arabia ba Nkoranza na ya dia home pa. Entiere Nkora almost 3-6 months. Ekosi 5 years. Omo fi say omo ni padua no enhyeda ni ahode ana intimi enti ahode yare se na ye ni payfo ni etimi ye. Afi obi a omo anyi pa ye ma me papa won bu 60 years no abuni ka say omo wo some risk conditions hypertension diabetes ulcer for ne cancer for no omo so ba ha adwen pa ana yenua mama omo fa fru ya apemfo omo so ha adwen pa afi obi aka ho emfa so ya branche emfa so ya ba fa so wa hoden ana so ya wansa enya ekana uja wanan ofe no na hunsu tifo ne de that's obi ya first but san kokukoi Nkokra for ne mewa companyfo apemfo ene ya ka ni na no ye na ye highly at risk pa. Right. Na ebi te say obi wo ho a ne blood group a owo nti no bacteria ne bi betimi awura ne nipadua mu nanso no enye ne hwe ana say obi blood group nti ma no ye vulnerable pa say ekọ ne nipadua mu a obetimi develop yade ne ntentem. I also say cholera amoano omo mfa ho o blood group. Right. Info so immune system no wa hoden na se wa nhwe ni ye na se sa mika janan mu mwai bi ekoma emfa ho ne wa hoden a wo nene. Within 4 to 6 hours once na onipa na wo se wo so wa hoden no na fi wa be ma na wa yemre na oba na so wakufom. Okay. Ene ne sade a na yenhwe enema be na ibetumi ayo na ye de abo ye ho ban afiri cholera ye because chres ne awo kan chres cholera yade a ehu eye feta. Sa pepe yare a ehu pa na yadom ehwehwemu ene apomde enim de ekọ nanim nti. But no nanka oba hospital na ya ne say place so no afu ni bia mu no. Right. And de ma ho. And I make any say introduce antibiotics at the car home. Right. Into one the part on a man of fluid replacement oral therapy no. And I am yadom ye kwa de enro e ka ho. Na you see am ne mu ka say yanya adura except panie say na ye de so nkura no mu no. I fancy oral kwa vaccines a. Ya sha se into mo aka ne central ne istino obeda say ya sha se eso anu enye polio dem we dey enti anu so ewo ho. Right. But amanya bi ene omo mpo munyanya bi no so eho ban. Okay. Doctor we dey mame nsan come chika na mimisa say at what point ena was say me call hospital ka say ebia me we ne ha me senka nipa bia ubenya info onyare kra no ye wo empre nan yankopon hye afena mayen 4444 eno ka ubenya abusumi nan bia no wo so kwata ka no so na ehwe yen timing ene yen sikasema yen tumi eni so bare wo ma anya hwe kra no da krosha da fa apomnese nyame adom kwa pomden aso ye na ye tan gi bia bia friends a wellness clinic eno no nya yare for na ehwe omo ho na mom obi opesa oba cheke na ho keke ebi ozo cheke se ni bp wo soro ebi opesa cheke se ni moja okay ni glucose normal enti eno no ho se ukọ na omo no di nkomo na then they can feel say okay ye hwe ukọ dental ache ene me reform akọ dental ukọ eye ache ye nkọ na ye hwe wani ukọ ENT ye hwe waso ene wo minimu ne sai ne manti enka wo benya anya hwe kra no every premier no kosi imprenance de onyare kra no bomoden se wo be srapo meden be bia na akọ cheke won keke. Right. Entwema ye ne mansa kwa na ye hypertension ese o ma obi e wanya stroke obi asi nipa no wadwojo ese o nipa no pianya no ese wanya heart failure enye hwe na anya no sense on cheke na wan nim nti ya no ba ni mpofrim na
amana di dem into frame. Right. And Dr. Waka say cholera na abai no womu soso anumu ene ne akeka ho. Na apart from sa anum soso no ene ne akeka ho no practically wo ye fie everyday life ben enso na e say ye yua ebetumi aboa yen na a prevent and aboye ho ban na ma yankonya cholera no bi. Enti yen hwe preventive and control no say na e wo ka no. The edikan ensu ayenom yen hwe ni. Okay. Na ensu do say mineral water no say ubenum nso no what say papan bi wa akire pa. Egu ado wi ashada omom no sahye water no shada tirobo na fa onsa efam hwe. Obo say na tro. Any kwan say enkawia bo ensu a ya pakim. Enso no be na container cage ni si abonten na awia da bia bo na ho ise ebesa. The more na awia na bo no say chemicals rubber no ene ensu no enhia nti etiki reactions. Eno na say we na ma immune system no ekofom. Right. Anya na de yare ne ba ne mo metimi fa so de yare ne ba. Enti yen fe ensu aye no ba bia enum yen sofi. Se uni pipe ofi ana pipe no nyini a yesi nso bia benum bia nka obetumi a heat nso ne kakra. No nso ni na enyo tetene yekọ enso nkosa nso ebe no ba won se na yekura no ko won se yela nanom na omo de mefe ni ade na omo pu mu na won se onu mu so nso ya me numi de emukra ya de ni nyina yekwa no faso bo ye ho ban fi yare ho nso ene no yesi yanyini enti sa ne mane nyina no ye mfa nya adwuma na fe yen tie ye mpatamu ni ye chance di ya ye room obo wa ewodan mu kama ba so bebre na sisi abonten na one sign eni nso togusu na wi eboso ofadu nso room a semana akra nka ho na odidim obi fa abonten ba ewunuani bebre wa oye den aba 95% ehro munsa na wadi okoto nkate a ohro onsa ansaware obi to fruit kwan wa oto ya na odi enti empatamu asiesie ene saa yensu asiesie no afi aduane bi a opese udi no bomoden se aduane wa hiti wo ye aduane anwumri ade ati so opese udi a hiti ne kakra na emwa ema ebia na nwansa bia kosiso wani ama ebuka na aboa bi awu atom ni de mo na hiti na eyi saa nema no nyina efi ho ana afi so won se uye ma sha se ha wo ja wanan moja kakra wo bomadi ana fako ebikwa na enye kolera na emum yemu nema ni bi na essay na ebo nkaye bomadi ana se obutumi akọ na ne eye kase pa wo mu no na radio for mu yi aye da ubo aye kana say education and awareness and the more na ye kana amanfo eti na onso wo share amanfo ndi ebe na bia kase radio for ya pom na dwuma for number 1 because the more no mo bo hu de roche na yenso ye tina ye da ye ho so enti ye da mo so asem abribia no mo bo ama da ubo ene nhyeya aban ene pom na dwuma na ye no etimi ekoso right enti naturally say sesi ya nsu eba betoyi no yebehunu ya niye hunia yebehunu cholera yade bebree eno achie no enye afempo ne yaya no bosome miensa bosome na ya nso nto ya atwemu no afi ne bi ewu tunsanso se ne enkranfo ene kepkosfo ene istinfo ehu bi no yenso ye ni se ye ni ehu ni na ye disposal na ye nwene hu enhwe ne betim dia ba no ya nhwe ya ya set time bomb so a e be sa recording in cases okay enti safety protocols are COVID-19 by na ye use ye she nose mask ya hohoro yensa ura office biada ana ura ba bia nipa dodo wa ye ta hohoro yensa ye use sanitizers sabre no obi ekoba bia sanitizer shen bottom ana se uduro vantage point bia ubenya sanitizer na wa sanitizer won sane ne keka ho eno memisa say in this era yebetimi asanya akoyechi hwese sa protocols no nyina yebedi so enhwemu dia dance say 2022-2023 the first cholera ekofom over 80%. Adentia the reason man by na the intia say one na obi ahoro ne nsa
bia sanita ona ba bia sanita so wotom enti na sa efin no do na wo ho de na because of sa personal hygiene na ye nti etumi control ne ma ne bebre na so ne covid ni won to obi agai eno bon to get sanitizer ene ni baba unso bi question no smart na yesre no mum sa ne ma no covid by protocol dey bi so no e boy yare bebre fi ho obi ka say covid-19 by unso no obi anu bon kra bi enti sa ne ma ni nyina ye ne ma e boa yen enti yen san yachi na ba bia na ye de ensuo sisi ele ho yen sa no yen san sa ase office places yen fa bi sisi kwan na no e wontimi nto se ta na kwan na se mi dru adwumom na se ensuo wa metima afro mensa e wo because mi nim obi a ode nsa akoso bibi a ye ajanan anan ye moa bi ode aso do ni ma mesu bebie sai mi kan kai do ni bebre ho a wan fe ya o adwen masa me afro mensa nsa madidi bebre ho oje ya ode nsuo horo ho na wudi nso bi ana won sa no ana duaba no yare bi e wo ho a e be ko nipadua nim. Okay, doctor ye be da ase ne nkomodie nti maybe there now di giant a yemfa enhwe ye ho a kopem nyame yadoma next week a ye be say di nkomo de mejoje ne se obi a hwe ne ho yi kore yare no yare a se wadure nanso ebi a wo no enu se do no beduru so no na wahwe won kwa na ye mohu da ru enchira foforo na ye ni sa protocol ye nworo ye nsa na ye fie ni ye mpatem nso ye ni we na mo ye ho ban efi yare bebre ho na enye kwera nko a meda obi bia. Okay, yenso ye da ase bebre ne nkomo a woni ye de na no pay. Amen kayina yo. Amen. Abusianfo ene otiye Dr. Gideon Ban or ye public health practitioner. Cholera atu atese pa Ghana nipa bebro 40 ena wo mu awuo. And ye kan sa no mamfa no agudie ento ntia ebetumi aba tai hohoro nsa ansa na wadidi okwa abontene wanya nkatie bi wanya nkaa bi wanya bofro to bi wanya pano bi hohoro nsa ansa na wadi ensuo ni ho a ubetumi ayusu sanitizer baabi ensuo nie no ubetumi ayusu sanitizer ansa na uduru baabi ensuo wa wanya daje de samana ne nsuo ahohoro nsa Ghana fo ade a yenye ho ade kora no ye bedidi a ye mfa samana ahohoro ye nsa eno ane se wom ye de nsa nu nsuo no mu ana ya pete na ye de akosi aduanum na ye di ye didi awie no mom ena na ye kopɛ samana ahohoro ye nsa Ghana fo ye de no esrew cholera na ba ebia unim ba bia obi akɔ enkankan ye na ye wurawura ba bia nipa dodo ta wura yi bia na obi akɔ agyanan sabe kafra ne nsa akɔ ne nsa akɔte agyanan ɔde abeso pono bi mu onso wakɔ akɔsom unim upi abonten a wanya pano bi wadwenkyerɛ sɛ udi pano aboa na fa pano no ho awura wanum ɛkɔ yam ubegya wanan saa nyame anya wadoma na kyerɛ sɛ udi nkra no enti yɛbɛsrɛ sɛ yeni ye hunni ɛwɔ ha nkɔmɔ we yɛbɛta yɛdi yɛma ne nso ya Adea Akye Abia adwumadie ɛna waso eguso a utie kakra yɛkɔ yɛnim ɛwɔ dwumadie ɛso na ade bia akye a na kyerɛ sɛ emu ensem ɛna yɛde ɛmount no adekye no mu nsɛm ara ɛna yɛde ɛmawo ti baabi awo bia na wama wo ho ayɛ ha sɛ bɛyɛ a wonso obetumi ene yene atu anamon na bibia atumi akoso kama ede amao enti no ya na wahye no so mamenka obi se yedwumadi a yedi no live wo Facebook Sompa 90.7 FM Sompa 90.7 FM diachi kan ye ho jawadwen kyere ho systematic press adaroma no de ko Facebook no eso eba YouTube na Sompa TV ewo YouTube so ehon so no ubetumi ahia na wagya wadwen kyerɛ ewo hɔ a ebetumi aboa ama yetumi akɔ yanim ene ye fiada nkomo wɔ hɔ na ye Friday special ye bisa sɛ asetena mu no ene ye bɛka asetena mu asɛm baako na ne ye de yasɛm na ye ka no begina emema so
nanso oba wo chefa ewo mu bi wobetumi aboa bema no ama natumi aye saade no ne aneye kan se ene wobete obema goes enti ena wanya bibia wodie na ye kan aduane a ade na wodi no nheda nya aduane enso etwase wodi na odi ni nyina ne se ahoden ni ho sika ni ho enti anopai ye bisa se ansa na mede me ho bekwa ko wura awade mu ansa na mekwa kofa obi baba se me ware no mene no tena esa se me tena se na me kari mi ho me susu esesen ehu se manya sika ansa makwa ware ana na se sa na tie dia sika dodo se na ese minya ansa na makwa ware minima sorry bi o kwa ware a o kwa ware emu ba ye ba ofie ye behwe wo dem enema e wo dem ho se wo TV wo fridge wo mpada so no achi wo wardrobe si wo dem a ntade ewo mu ne nema e wo chese wo ho akande kakra nipa tumi de tenase asori bi yesa asori bi hwe wo bank account wo koji statement de ba e ma ye hwe ahoden wo ho sika fam se wo ware oba na wo betima hwe na nti anope ye dwumadie so ye bisa se esa se menya me ho ansama kwaware ebi nso se da bi odia wadwen se opese unya sika ansa na waware a untumi nware da efi se ade eche ade esa no enema ko nanim ade a obetimi de 1 cedi aye enne no ochena untumi mfa 1 cedi enye ndi eno kire wo se ne awuhia no unya da ansa na watumi aware enti no unya ware oba na no oba no nyina mo hyase na mo amo bobra mo pekwan a mo befa so a mo setena mo brabo ebesi ye enti anopai we ni nkomo a edapono so ugina wona ekase se oboa wo ho ansa ahoboanse se unya sika ansa ana ugina wo mo ese oya wadin se opese unya sika unya da enti no ne ewo nsam no start ifiri se ofiri ase buru nso ntem a ena waniwa eye kokko wone wo mu de we na ya adwene anopai we ni nkomo a edadwa so a yede ebrew enti no ya na wahye no enso ewo ho enum ne ye bisa ne se anopai the topic no a yede maw ene anopai yede edi nkomo ene se should you wait until you are financially stable before you go into serious relationship? Eno asama edaha enoma yade ebebro entino ya na wachire wadwen ubetin kredi kan akoye Facebook account no so na wakwakwaje wadwen kire wo ho ye bekenkan ama ewiase nyina hunu wadwen kire ene ne a ewom na yatumi akoso ewo ho ennom no Adea ebeboa ama bibia etumi aye enkoso entino yenhye no so Ghanaian publisher the Bokrata ene daha ene anopei ose Akufo-Addo from Abuja. I quit active politics. Dinah Asamoah is a lesbian and also asama krata de atudwa yemfa agudie mu nsem yemra yeba yede de aka nyina abeba abetoa so anopei Sompanie kasie bonie, sompanie Sompa panie, sompanie radio nie. Yabo! This is Sompa. Yabo! Yaba Sompa. Feel the heat. Sompa. Afedi at Sompa no trendy. Sompa is trending and trending and trending. Trending pa. Edino ko pa. Enti ya declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebra to agu owura mba bi kra. Sia. Yasem
Haja bebre atuagu. Enom. Okay, the Chronicle, the Wokrat announced in the banner headline, no, foreign aid is simple not good. Akufo-Addo reiterates in Nigeria. Omampeni nana dada nana dodanko Akufo-Addo akọ Nigeria no de tu dwa say abrofo boayen de enya de papa India say ya yehwe ye kwan a ebetumi aboa ye ho. The Inquisitor, the Wokrat awaha protecting one of their own Achim Mafia sponsors of Owoahene Acheampong defenders and also Ewaha Enom. Yemfa sports no Emra eba ebetwa so. Na afin show no enso etimi abrel kasafidi a wotie Sompa 93.1 and afin so kasafidi a wohe no Sompa TV ene fiada bosom mienu ewo afin mienu ene aduonu num ne nefo a etoso aduonu baako 21st February 2025 tip off Jumedie ena Ejekum Blankson Jr. Ubetimi Afremi Orlando Miniminia latest intelligence Little King Yakabuma Yede and Semino and so Ebro na wo efi semunimno Mr. K ene ebusuya nyina oko efio and so etimi ekochia omo and so over the weekend MTN FA Cup is back. And also matches no ebetimi akoso ewo endra ewo eye Doha Qatar Montene so CAF Champions League draw no and so etimi eto form and they parents na ba betodwa ye hu teams no de obia and so enisia ni nyina ensema yaboaboa no ewo afisem ni ma ye de ebro sabe ye beda ye ho aba ye ba ya hyensem na se e de ama ho financial is Sompa 93.1 and wasugusu a otie no Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. Sompa Sports. Afedi at Sompa no trendy o. Well, my mom kwaba and San Fambra Sompa 93.1 and afin so Sompa TV so na mama ket okreku arrival no ebra obedu Kumasi Asante Koroko almost second afin so yenim komo yes enti eno ena edaso no way ebra Mr. Ket yes okreku president at the Ghana Football Association obedu Kumasi Asante Koroko secretariat ono eno emfonyini bi ena ohwe ewo Sompa television so ena afin so Facebook no Sompa 93.1 okwa pictures and videos ni nyina available na Mr. Ket yes okreku endra oba na nyo no nko ene bae one empanyimfo bebre ene bae papa your friend Adea Akye Abia endra na oka delegation no enso enho ena Michael Osekre yes chief of staff at the Ghana Football Association endra na ononso eka delegation ho ena Asante Mantem so do he bobo so endra na ononso eka delegation Mr. Kotoro enso omunyina ene mpanyimfo wodo bebre ene endra omudi eye president yes okreku echi ebepiemu ewo Kumasi Asante Koroko secretariat na meeting no omuka che se eye closed doors enya de se ensem trofo ye wa kwanya se meeting no ensem a ekoso no ye betimi atie bi nti no 1 hour 30 minutes and a meeting no enso ekoso between Kumasi Asante Koroko ene eye Mr. Ket yes okreku ene ne mpanyimfo ewo Asante Koroko secretariat no enti after 1 hour 30 minutes no meeting e ba na wie no Ket esi abonten no one nsɛmtwɛfoɔ ebedi nkomo na edi kan no Ket ekire die ntia ɔde nani ekire mu ebetira Asante Koroko empanyimfoɔ yenko yentie Mr. Ket yes Koroko die ntia otu ne nan efiri nkran eba Kumasi Asante Koroko secretariat. Today I came through to express my condolences to Kobia Kumasi Asante Koroko, who are today represented by the IMC and our own Adea Akye Abia and the team, the supporter front of Kumasi Asante Koroko, to share in their pain, to let them understand that they are not alone on this journey. The death of Nana Poli is not about Kobia Kumasi Asante Koroko. It's not about Nana Poli and his family. It's
It's not about the Ghana Football Association, it's about Ghana. We've lost a very, very dedicated and passionate soul, which is unreplaceable. And this today. Okay, and you know, Mr. KTS Okreku, our president, Edema Ghana Football Association, and our chair, the NTA, or the Nichimu, Ewo Kumasi Asante Koko Secretariat, and Omubedi Komochemu Party, Apollo, na Osombo, Edema Ghana Football, and Yakumasi Asante Koko na Adea se, Bana Obayeno. Nkofo bi keka se pole wu ye no kra no omonte Mr. KTS Okreku ka onenam amanone na oye campaign e wo CAF elections a e ba so no Okreku chema na onye campaign na mom no all of us have a role to play. All of us have a role to play. It is not good enough when one single soul is lost. Neither is it good enough for one of us to be selfish. What do I mean by this? When that singular act happened in Instructorman or Instructor, there was a human being with that person who used the knife or whatever it is to take the life of Nanapoli. That person must be honest. That person who was the killer must be honest and come out to tell us where the killer is. If that person is honest, if that person loves life, if that person loves football, this is the time for that person to be honest to football by telling us where that killer. Okay, and you know, President Edema Ghana Football Association, Mr. KTS Okreku, and I did to the Ochemu Party, Yenni no Krema ho, Yenya no Kwafo, a sunset, Ebra, Pole, Obijin and Kwa Efrin, Nipana or Desekai, Ewo Pole could no Obijina ho. Etieni pano so ye no kwafo na odo enipa nkwa omra bonti na omechire nipa potia oku pole no eno eye Mr. KTS Okreku ensema ode etudwa na owie no osan ekasa edify justice enso enwo Adea GF no omonso ebeye enso Eriama pole enya justice ebra yagene nkwa efiri nsembra na bobo koso yekotie Mr. KTS Okreku on GFA justice. The FA, as we have demonstrated, will continue to stand shoulder to shoulder with Krobia, Kumasi Asante first and foremost, the entire family on this journey of pain. And we will go to the last line in ensuring that justice is delivered to not only football, but to the family of Krobia. Okay, and you know, Mr. KTS Okreku, na chese o cheche nsemu enso eri chensem chofo eni Ghana fo nyina se yefe no omo naye ombe de omo betimi bia se justice enso ebe preveri ewo pole enso ensensem no na endra ofri Kumasi Asante Koko Secretariat no eno de na ni chiremu ewo pole ne yire abusuafie enso ekwoche omo ntino momma me video no ebra eye Mr. KTS Okreku any the delegation team no omodo mani chemu enso ewo eye pole yes entino video no ena edaso no o se achi ono ena endra no ye chiame Edema Ghana Football Association no na yenko ebra efe no edonati bibi kakra Ediama pole no yenko na yenko tie ensema Adea Akye ESCO member Edema Ghana Football Association odi tuja on donation GFA president eyema eye pole yire ene na busuafo
Acheampong Frederick Achi ejina mu ewo GFA na nam no aye donation no de ama pole eyire abusuafo no ye wie no osan ewura mu pole mami fie enso ekochia ehon so donations ekoso yes munyamotre yes eti ebra oko pole mami fie no ena edaso no na ye ba 9:30 a videos no more ewo ho ye de bebre mu enso ewo full time jumadi ne so away from Mr. Ket yes Okreku a opiem okumase no na afen so yendi nkomo enso ewo MTN FA Cup matches eba so over the weekend no na afen so no yenwura ensemnim enso ewo ho enti no matches no ebetimi akoso ewo MTN FA Cup no mu ena matches no enso ehyiase atram divise omo betre fie omo ni Gold Stars baby Gold Stars e de bebo ani sanso na Mediama enso ebetre fie omo ni Park Academy na eno head coach e de ma Mediama or the nsam atudwa enche bia ye bemo tie sansem no afenso Golden Case omo ni Accra House of Folk ena e de bebo ani match no nanka edachna na emom empanyimfo e de akohye kwasiada ebekoso ewo University Sports Stadium eno ewo Legon eho ena House of Folk any Golden Case game no eno so ebetimi aba Sunday Brekum Chelsea etnafie na omne Northern City enso e de abo ani Karela United omne Young Apostles Techiman Liberty Youth omonso any Bechem United and afenso True Democracy omonso any Nania FC enso etbetimi e de abo ani ewo MTN FA Cup na Asante Koroko any second 11 white match no postponed a match no be to ashada data ye de bebo sa match no enya enso emetodwa ye de wonsem enso ema na yenko Mediama head coach Ibrahim Tanko or the ensem atudwa ochema nani age ebra Ghana football yes a resume yenti ensem Ibrahim Tanko edituja. I think we spoke about it often, and I'm happy that football is coming back after the very unfortunate incident of Postef, and I hope that we've learned something out of it. And the people have to know that football is sports. We have to take hooliganism out of it, and like I said, I hope that all the venues, all the people will learn something from that, so that our football will be clean going forward. And if everyone is doing his job well, these things will not happen. I mean, players are there to play football. We have the management that are there to manage everything and outside the pitch. So my advice is football is a sport, and you can win, you can lose, and let's keep the game clean. Yes, Entino Ibrahim Tanko ono NICC or head coach Edema Mediama and or the Sansem Etudra. Any Busa say coach, why you Juma Ediama Park Academy Omoba Fofrono ona ye first coach ukochi omo na park for by Mediama mu preparation no Senate yentie Tanko. Maybe a lot of people they didn't know this. I started Park Academy because the owner is my brother, so I know the team inside out. And we are playing against them on Sunday. Definitely, I want to go to the next round. So we are going to prepare very well and then face them. I mean, the game plan is to win to go to the next round. And if you win 1-0, 2-0, it doesn't matter. The only thing you have to go to the next round, and this is what we are working for. Okay, Intino coach Ibrahim Tanko, head coach Edema Mediama, and Ote so adi tuja ni ewie no Mr. Wak, executive producer Edema Sompa Sports, assign it right back. Abrantia, your friend Oseyaw, and Che, and Omu promote no from Rose Park Academy, and then by senior team on also Eddie and Komoka Craft, or Che, how team no I are prepared to face Park Academy. Like my fully prepared. So of me share the training city last week against Legon City a bomb match in it is a Mahodu Legon Kakan. We train any friendly matches I have like my ready for FA Cup. Okay, Intino Oseyaw and some Tujano. Now Orieno and Mr. Wax Busan say Osei
we are right back young chapa yama promotion area ba senior team no na ubeto abrantia your friend Kamadin Mahmudu experience ekuta no wenya blasters call up wenya local blasters call up na ushe competition na ubetimi a compete with Kamadin Mahmudu and also or say I'll say and okade fan competition dey ma me but me so as a player na dia me say like I work hard me ba betu ebi monti so me dey any say me gina park me so any me dey me so me try say me try my best say like position so be to me so me tin dey abo okay intino eno media ma young chap or say yaw and then some to join nyina MTN FA Cup against Park Academia Ebaso Nyankopon bo Saturday na away from MTN FA Cup yentinsim Mr. Wilson Atta na yemusa no say Mr. Wilson and non se polling sense ne buy no empanifo credit to bia say enye venue bia no mo be pene amabo akoso na sa decision no enye wie peye e na mo si yenkobo MTN FA Cup ma factor eye venue sina na e no say bibia de na kom yentie Mr. Wilson Atta as much you know from Dubai where they go sports stadium for security reasons. And I can assure you say what the Obama say security arrangement via enhancing of but we may appreciate you say you're born it's always the number of games I have bought in a season. One day if you there you can see a match is so secure matches no the bonus will be more and the facilities there no Bibia Costo Kama, and about could be as well from but share responses, you know. We need to be there. Okay. Mr. Wilson Atta Edema MTN FA Cup committee no and what the Sansem no and some of the Dawson Nemo no kindness is say Oba Asante Mantamia inter schools and colleges athletics competition no Egusua Ekoso Ewo Kumase Baba Yara Sports Stadium you are the final zone where a last zone omuya next week Thursday and Friday super zonas no and so ebetimi akoso na schools no the likes of Okes Muna and so preference and come on and so etimi ekoso na yere Jabin senior higher and superb performance and omobeda na di and so ewo na chese obi o stadium ho eni agi Jabin ho na omo coach Mr. Makosa on nekuta athletics team no eni ebusa ne nsem se eni swade hunu no say ena eko say ena Mr. Makosa edi tuja Enumasa bia because in a competition very tough but the buyer is Enumasa bia bo Muhammad athletes no ma remember bia performance no na expecting Makosa ena o chimpa de bibia de na akwam nemom no okono ena ode nsem eja all student of Jabin and a current student of Jabin no say ena o ka kire o da midija man say ena mo paibo on former any other military activity we go to surprise them tomorrow and I'm the best we dey be our best and more expect to be and we have no okay, intino Mr. Makosa athletics coach at the Jabin senior high and at the Sansem we nyina etu dwano na ye kokra no abrantia ye ono so ejinema obon homode edema Jabin and so Caleb na Caleb edi nkomo sei e de kire Sompa Sports for anything we are doing for more mobile season more than just you things that you bed night okay, intino
we nsema epiemu ewo inter-schools and colleges athletics competition ekoso interco Kumase Babara Sports Stadium no episode doso nemo ebranding no yes sorry not the latest intelligence little king and so about the take over no the remo and Europa League and the Conference League no matches are told you no oninyina and so ebebrel and the Kumlanks junior ni me wait me afrem Orlando little na Kate Remu Kumasi bibiabo ko Kate Remu Kumasi o se mo kasa do o yale Kate yale Kate yale adentina o yale na mo chinchina mo se o yare ebeba ni nkrobom so o yare a ebeba ni nkrobom but Andra de wa minim Kate okreku na Andra mi hu no otimi se eno man ko yisa o yare ebeba ni nkrobom so o yare little okay una aye amanonen nsam ni nyina kuta ontini okay aye jemu de amano wato aso de amati yo ye body town na fe o ma here ababeto aso ama bibia timi akoye Manchester would to be koso Europa League mo live on Sompa 93.1 FM ko Facebook de soa Sompa 93.1 FM now follow now share now to message de baro no pebe kan enso taba we to better so ana afa mi poto robo YouTube de soa Sompa TV now subscribe now to message na ba o reskanu decoder na Sompa TV no wanya na what me enjoy kama bibia som that ba konkai eno no pede stoma would to be at the aba and China me to just robo gelman to bobo already did the Carlo Michel Angelo Ancelotti Caleto to the Rofani Carlo Ancelotti manager and the Margelman to Bobokono or Cosnasa Kodia Brontia the very Joshua Watakime Kadababa now for Joshua Kim Kababe and so Tama Realman to Bobokono already did the Joshua Watakime Kamari Kadia to Musta Namia Tom let's see where could we ya the contract was signed with Bayamon to Bobokona could we ya obey free agent and no matter for no more consider community branch the bedin komo nanka wan fa penalty kata so extende an fama babon tubobo kono na fe Joshua Watakime Kababe si akai enso Tamaru Gelman tubobo kono na according to report intelligence on pay make it a part say Riama Trumpet fan top of interest our branch for Joshua Watakime Kimo it is starting into me maso report on a mistake part say already to the Vestant Gen company employ to the for the Vestant company manager that the Margel and the payment to Bobokono one of payment to 14 comma or Tatan Perifamania was so many in terms of branch here the for Joshua Watakime can for Pensicata so where started the contract and from a Bamon to the Bobokono and then a report on a Pemeseka purchase a Bamon to pay for I come to the bra no money a branch for the Joshua Watakime career now for branch the Pensicata so no to be stand the contract this one to Bamon to the Bobokono and you know and a Bamon to pay for the Wajima a branch the tea and then Tayo Shankulo Pamicano to the Federal Pamicano Osiaka and so Edema Bamon to the Bobokono Bamon to pay for Gosunia branch the tea come the bear or the domestic kata so obey study the contract and the payment to Bobokono report on the pay mistake purchase obey to standard till 2030 now for the person that to at the amount payment to Bobokono and the report on the pay mistake you want to must to so now Brantia the Tinitio Hernandez Bernard François Pai to the Finitio Hernandez a player or second estimable report on a mistake relationship or war with already to the state of Cosicao manager estimable the Patostan relationship the Jantum are breaking interbrand to the possible free estimable Kosiakai and the Macau according to report and on a mistake that Patasa Urobo estimable Kudima a Brontia Feritio Hernandez real man to Bobokono after someone said to Manka Brontia you feel a full state service no woman the better my far Brontia Feritio Hernandez my Brontia Messiakai and so Tama real man to Bobokuni Tadeka and on a Pemeseka more mommy the UEFA team of the week more fun to TV so Sompa TV Rescanu Nikodano Nenya what I say, other folk Facebook that's why Sompa 93.1 FM. Now Boba Tam for no share. Now to message that pardon pay. The back in Castro Taba we had to mention so
where a team of the playoff, what I say, UEFA team of the playoff, and on the other two team, Abrante for the Peter Michael Osiakai, Adama start to Bobokono, already didn't know no Manchester Academy Pierre to Bobokono, I find Abrante for the David Hanko, as we see Academy Fena Rota, the Bobokono, and of Abrante, the Tena Rajan, Flamingo Susiakai, Adama PFV and Don Van Bobokono, I find Federico Santiago Fanfani Peter L. Hakon Bombazo, Osiaka, the Bargelman to Bobokono, already team, that's the Chashari, as a player, Chasanyas of Keto Konosco to make Takutampa, and the Macron Push Bobokono, after Vitinha, Abrante for the Okun Koku, and of a Noalang, Killian Papa Notin, and of Abrante the thing, that's the Tabi, and a player Sakai, and the Macron Push Bobokono way, and the UEFA team of the week, now Abrante for the Killian Papa Notin, was Sakaba Gaman to Bobokona, and another, what Manchester City, hat-trick, no Bobo Miasano, what a year player of the week, and when UEFA Champions League, and Timon Fanon, and Fanto Tividaso, where you Brante for the Kylian Mbappe, and yes, the Kitoka, were Portuma Papa, and Tabrante was starting at the Sentano, I saw, and yes, the were Portuma Sword, Gilman to Bobokodemo, and yes, the Kitoka, and Tanika, if you Gilman to Boboko, the film Australia, and so the Banoni say, Abrante for the Federico Santiago for Fadi Peter L. Hakon Bombazo, Osiakai, Adamar Gilman to Bobokono, since Abrante the making a debut. Adamar Gaman to Bobokono, and when UEFA Champions League, were both 7 different positions. And when UEFA Champions League, and so Tamar Gaman to Bobokono, and Tane reported on Pameseka, now me Patron Gaman to Bobokono, woman you already did a pump controllers Man City, and to add an infamo, and when UEFA Champions League, says a sit up, squad, no, woman taking decisions are brought here. Your friend Kevin De Bruyne, woman to already did Kevin De Bruyne, not for me, Piastro to Manchester City Bobokono, and you know, I brought him for the Mateo Kovacic, already doing as for the Kawaka, the match of Canada, and for Branton for the Bernardo Silva, Montavega de Carvalho, to the for the Bernardo Silva, woman, you know, they players are already doing, and you say, Pep Controller Iceland, to the for the Pep Controller manager, and him, the Manchester City Bobokono, one of them put the 4 tickets, woman to Bokai, no matter for Manchester City Bobokono, none of the reporter. Mistake Potter said, Akona, your friend Andrew Campias was your Kai, Edmund True from Bobokono, Namia Tumnes and Neswa, woman to make just 60 million euros. I'm a Bronte the team that Andrew Campiaso, about Messiakai, and so to Manchester City Bobokono, a family Patoko True from Bobokono, a Bronte for the Dusan Vlovich. A player Sakai and about June from Bobokono, June from Penfode between 25 million euros and 30 million euros. And you have to Bronte the Teso, so more turn into the Miatum, necessary next one. We met just as the Kaway, and about June from Bobokono. I'm a Bronte for the Tostan Flovich, I'm a Sakai, and so Tamaba Jenny I Bronte the 12 million euros a year. That's what June from Bobokono, June from Penfode Patas says, I Bronte away any part of your June Bobokono plans already to the Chago Mota on the American June Bobokono, the picture of that team with June Penfo Patas or Rano, Wasapa, the Model Farm, a communist one for June Bobokono, unqualified, Namia 2025-2026 season, UEFA Champions League now, and the part already day, and so the Chago Mota Mutanakai, okay, former Manchester United 4 striker, already to Ruben Van Persie, says or Quack manager, and so Tama. Feyenoord Rotterdam Bobokono, or any day, and so they run a high, and be assistant manager, but also a former assistant manager, and the Manchester United Bobokono, and to Coco already day, and so the Ruben Van Persie, a corner for the Washington, or second, and the Manchester Bobokono, and also Stanton Bobokono, Stanley Crano, a long deal, and I'm in Patoma signing, that's what your free Chelsea Bobokono, now my main fan to the Bossa, who are Pastor Bobokono, Chelsea Bobokono, Pabrantia, your friend Ferran Torres was there kind that about Pastor Bobokono, and I'm from Letiko to Bobokono, a Pabrantia for the Family Pass, and your reporter on the Pamesaka, and a Mali near Brantabi, your friend Seku Koni, Akura, was there about Manchester United Bobokono, already did Rumpin Filippo Moriba Cass, reporter on the Pamesaka Patasa.
Back no, I straight to my making debut. Let me be some that to my queen to I am a patrol stories I want to and Pano pay. You want to my soul to my yet to so another UEFA Champions League, draw no air tota, no beer 10 Barca, able to my PH Bobokono, and also Liverpool Bobokono, and also Benfica Bobokono, yes, to go to a PG, able to my Barca, and also Liverpool Bobokono, to make a canon of Pemesteka, Roma Bobokono Shamiasa, FC Porto Bobokono Timante, Roma Bobokono qualify, our Europa League Grimo, Porto Bobokono film, after Porto Glimt, Eshenum, 20 Tekrim, Porto Glimt qualify, Stua Bucharest Shemeno, Payo Kentuman Oshe, Stua Bucharest qualify, Galatasaray, any Ezi Akma, Ekobo 2-2, Oba qualify, Galabo Kono film, Ayas Amsterdam Bobokono Shabako, Union Saint Galoy, Equatini to the Camino, Afemi Patron Telebobo Kono, Wabo Shemeno for the Batter, that's what to be Shemeno, for the Batter for qualify, Real Sociedad, Wabo Shenum, Metulan Ete Kerimeno, Real Sociedad qualify, Victoria Polizin, that's what promoted to qualify, Wabo Shemiasa, Emma Ferenc Varus, Wabo so end to my ocean to a some of the results and this would to be taught, our Europa League Grimo, and a playoff, Namia to my 9:30, Yababa Trase, Nofe, be portrayed full-time sports no, at the Abra, Sabre Castadia, or Owoahene Yaw Adubuate. Baba Tasa and Yamia Tuma, me patro 22nd, and then it yes, my mention the date, and the date, 21st of February. Nanamia Tumota, and Liberty Conference, no, a Basho Jubilee. Sompa Sports. Sompanie Enyumnie, Sompanie Kasia Bonnier, Sompanie Osompa Panie, Sompanie Radio Nie, Yabo Yaba, Sompa Sompa, Sompa Sompa. Hello Kofi mabedon Nkoranza na maye wa kashe wo me hunyina sa onu amani abre miniska tumi emergency ka bedura na nka ma Fidelity Bank na makoyi cash kakra to me ho na nka ma send this cash kakra ma kosua enso me baaye Fidelity Bank ebi ni ha mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho oh se wo senka o frementem hwe mama ncho bisa se ope Bojibo Ventures Bojibo Ventures e honko a ene ye sika esan send sika dodo bia ope oh yes mobile money there network bia ubo number na nedem oton Richard cars and sim cars or your transfer and also register sim cars network bia oye we nyina hwe na yesi mawie Bojibo nko a and Fidelity Bank and Eco Bank agent e won Nkoranza ha se ubia account o send obi sika ana se ukojiska e dey free Eco Bank ana se Fidelity Bank account mu no Bojibo Ventures emfa ho ne bank ya obi save obetumi send this car no Bojibo Ventures. Oh wow. Yiswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi nkrase. Edwabo nsan no nchepe. Meda se menua. Fra Bojibo Ventures e was 0248 089 463. Bojibo Ventures. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayam tim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyidi afiri ho menim sabre baabi a wo ya wo temenka ena menim unipa bia koko ha no ena menim baabi a koko no adi wakoduru anika samo hinta samo a sabre ya wo temenkan medema wo no se edi no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sha no nso babia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofumani nkyere efa fodwo ena afen so Gordon Amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwe animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibidro depo
we nso massage best farmer ni biem na amanfo nte ase de ntia da bia me no baye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye nso sumu a me mo na se dore no nyine from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agye abasobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na bo ma okue ne nya sikantem enim defo ye hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ne nyina ni enti okue ni a wo ye mo a unhu so omo ane nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofo tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne nchia so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofumame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafonti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene imported Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 edupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se nchen wa yerede Alpha Omega Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkraba tabia ebenwo onsabe kan dupay Vital 05 for ahoman so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and the NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 Habase Okueni Ubedi Dipeche Vital 05 and Nabaye Mojedro. Research Center. Obo heba for no de. Wonu be expert e wo cardiovascular diseases. Onipa yakoma eda emu no. Ene duro ben a ebua temoja ma nipa kwa no nyina no. Eno ne cardiovascular no. Ena Ghana hanso de obo heba ene ye expert in cardiovascular diseases. Eno ti wuti yade a aye kwankoro no. Na wo nso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri. De bia wo de omoja broso no kosoro. E bia wo nso wonan ne wasere etimi tutu ne to da ye sisirisi da wo de ananse ache. Wo yam timi hyew. Enso na bibiansie. Afei wo bo ene wo kwanti etimi twe wo man. Me kirew se wo nipadua no ba bia ntini ne moja fa bia de. Akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo. Se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha. Wo be hu ye wo Zinco Road, ye ben Divine Junction, ye ni Immigration Information Center, ene di hwani mu. Accra ye wo Kasoa, Techiman, ana Nkoranza nso. Obo heba aso ye ni bi wo ho. Wo benye enupa bi wo Green Light Pharmacy, Mosaic Pharmacy, Edike heba Odumase, ana ba bia eto no bia. Frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508. Obo heba abibiduro kasa.
mpanyinfoɔ kan ayɛmoa sɛ bibi nsi kwa saa nso na mpa ne ampa ne nuane ampa mayɛ ɔdasani a mogye di me ho ntwie nko adeɛ ɛwɔ sɛ mebɔ me ho ban fa ma didie mu mennu mu ɛne me nna mu mea ne bɔ mmɔkyikyie no sɛ mefiri nsu ase bɛka kyerɛ wo sɛ ɔdɛ nkyɛm kɔ akura a yɛnim akyinye me nua baa me nua bɛɛma me secret nyinaa ne ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder ne mixture ne capsules na manom ama me ho ayɛ din yi matu mmere na wie o nyaabotrɛ na menkyerɛ wo sie no sɛ yɛ diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepo a mekyerɛ mu a white ɛne nnam nsayareɛ bie wɔ nipadua no mu me nua mɛma mu amahoɔden wɔ fam mode bɔɔso anam agyem mode ane ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder me nua ma mo so amatenka yera mo kɔmfikyira mote yaw mekyerɛ mu a menstrual pains atadwe mo so moate dɛnnɛ mommɔ mɔdena na monkɔpɛ ɔkɔgye aman prɛkɛsɛ herbal powder ne capsules ɛne ne mixture na momu bobi ne bɛtu aseɛ koraa adura meka ho asɛm yi na na mofrɛ ne bubu adaban asimenta no no ɛbɔ adwuma yi ɛnyɛ no nko a o yɛwɔ ɔkɔgye aman koo powder sadri ɛdi kooko ho dwuma sɛ ɛyɛ ayamtim sisi yareɛ minimu kwa aniposa uja wona ya moja nko a baabi akoko na didi bia no wode ane wɔkɔgye aman koo powder kai sɛ ɛyɛ mixture ɛna capsules aduro ni nie o aduro ni nie adabirijo herbal capsules mixture ɛne ne tin yɛ aduro soronko koraa Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba sauda fem se tim ɛnyɛ kasa bɔmɔdena na kɔgye bi na wɔbɛsara sɔre brane hwehwɛ yɛ kyira kwan wɔ Nkoranza kumsa domase nearby Kikimi Sport apenkyeremufo betima frɛ Dr. Ado wɔ saa kasa homa mai so 02578201888 ana 054703745 hyɛne nsoma me sɛ wɔyɛ physical and spiritual works wode ane sɛ wobɛkɔ n'anim na wasolve wo problems Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibidurofo nyinaa headquarters no
na etie akasima baako na abo eye anopei no nwotwe abadwafo e ba betena ase na yedi nkomo wo eye dwumadie so ne eye fiada Friday special yebisa se abemu a wasi so obe waya adwen so opese okwa awade emu esese otena se esese enya ne ho wie ansa na wakwa awade ana ansa na akwaje obi ba se one na otena ebinum asem omo kan se aine ese oboa ne ho ansa na wakwa awade ebin so se dabi o kasa wo pesika ansa wakwa awade na unya bi da efi se dabi a ne makọ nanim enti dia wususuo se ope 1 cedi dia ye no ochena 1 cedi ntime nya enti no obeka se wahobo anya nso ye enti no ndia obene na musa untumi nware da ebi nso se one oba no hwa ase a eye one oba no mo bre bomu a eye echen se be ma no bebre na oba no wakofa no se ma afide ma nya me ho ntime kwa akofa oba ye bisa se esese wunya wo ho ansa obema wasimu se okofo obi baba yo abeka ho se wo yire eno no atena sa nkomo yi ene da pono so a yedi anopei ma yemfa sedama 21st clinic wo mo kita yemu den ese ene omo be boa yen ama yede enkomo yi abro ba bia wo bia no kohoe na kwojewa yaresa se be ya ebetimi aboa na nneema nyina nso no ebetimi akoye ewo ne kwan mu ede ama pepepepepepepe na bedwa no atena ase kwame boaten adwumawura onde nonumpa mu ne ene no tena ase ewo ha odaso ewum etim abawa Sara aye krado ono so atena ase bedwa no beba be kan ye ho ye bedi nkomo no ewo ha enom fiade dura yedi nkomo edisua de ye nkomo ayedie ni nyina abotaye ne se eden sesan ebeba yasetena mu we are aiming at social change intino ifiada no pa bia yedi nkomo yeje achinje yedi sua de se de be ya bema abrabo ebema asetena yehunu yanam ntutuo eden nkomo ayebedi ye botaye ne se yebewie no yebetimi asi ginaye ama yehunu se afi na obekwa awade mu a ne ye wo se woyo sa afi na ubetu anamon bi sa ne ye wo se ensa se woyo ene ne keka ho nyina no yebewie no enkomo yi ebekire ebeyi ano enti no yenhye eno enso ne yasama edapono so nie should you wait until you are financially stable before you go into serious relationship sasa wo twen enya sika ansa odo ho akwa ayonkofa te se awade mu ana ni nyina eno ne asama edapono so a yedi mu enkomo abawa ma che na apom to sen say bibia ye kama ene ye Friday ne so akoye Friday ese nsuo no so ayi na no aweda na ye de pa na ye de kama bibia ye boko ende wote wene de na ba wusin mitimani no say na no bi se aduma wura wa nti bia nka no nti bibia ba mitim ba na ekoso de ekoso na koso pa bibia ye kama yo ede nyame ase ewo ho enom se na ekoso ene emu bibia okay kwame ma chimbiem mejesu biem nana yo ye be sha se ne yedi nkomo na firi ha ye wi a na ye de amane bono aba ene ye bisa se should you wait until you are financially stable before you go into serious relationship nenchire mutia wa ne se esasa wo twen enya wo ho wie ansana wodo ho akwa akohye anamuntu te se awade mu ana asami ne kan kana akoye te se besepa ne konim ahaban no wo se yetase ne banyansafo ni ntia wo se yetase ne sa ne se wan hwe ya on the face value wo hwe ne sa obeka se an ne sa wo twen ebizu beka se wan hwe so a wo twen a wa hombo anso nsi pida wa hombo no enwie peyeda efi se da bia ne ma ko nanim enti ene obeka se ope 1 cedi atoho obeka se ope 2 cedis atoho wunya 2 cedis no to ho de a na wa ye krado se afi de wanya hoden sika fom a ubetima aware ade ebeche no na ebia ne ma asesa
enti no nea wode wani atoso so obetindi 2 series aye no ebia untumi mfa nye biem enti no ama asem no ne ka no akoye te se besepa ne konima haba ne yetase ne banyansafo na menim se nyamenti mo beboa na yatase asem mu nyansa na yede amayetiefo na bibia atume akọ enkan kwame ne aba wane chase aba lady face obia se chase na yanko ujiri se efse abemu a bia wasi so otwen se opeso nya ne ho ansa wode ne ho akọhye relationship a yebeka ne se awade mu wode ne ho akọhye mu ujiri se oboa ne ho ansa nana asamu ne de na edikanya minshraw certain bia o de assembi to ho ma ebisa amanfo efa ha obebire bi ti sei na ye be che yatie force o ma joso chia Nkoranza ma me chia mi krom tonfo nyina ni se nyame adom obi aho ye nana to me de meka say wo twen say wo twen eboa wo ho ansa na wa ware and na even penatren kora na say wo say me bremadru no madru pempenso bi a say me start abusua ebisa aware na ya abusua na wo start metimi hwema abusua yesa na ya boro so kese na wo twen no so yesa wo twen a wonya ho ne ma nyina nana o baby no ka say me to me wo me ho ne ma nyina baby ka say me to me anya me ho a me hia obi ahwe ba yesa wutimi hunu say me wo adwuma dan ya day income say na menya and a month me pay say metimu di me be ko school na asa me ware kra ahase na kra nkura maamu no metimi a de sika say ya to bank metimi di say ya hwe meyere dan ya be ma so de wo be ware no so unti nkase wa ware awenti wuyi wani ama wabusua abusua so kakra bebam nti esa wo twen na wuduru mpempen so bi say sa atam we die sa me kwa ware a me ma ba no ye den na ni ntete na me mama busua ye den enye ba ya sa wo ka sa wunya ho bibia ansa na wa ware so de a ende ntimi ye nana se na ye ka say ne de bia na me ye den ekwa animu o nne me 100 cedis a metimi ja koto ade we ba eni be week no me ka say me de to na ma pe 100 cedis aka ho a wo be do na 100 cedis no ensa ye 100 cedis biem na so ate e bi se na wa yusu bi ntimi me de ne say twen a wo twen na wo hunu say man ti minya income say intimate metimi dia ye den abo mabusua eno no de utimi ware okay na enne ka say wo be ma bitin ka say me ma ho bo anso aware he intimi twempena mente ase evisa na na mpena twen kura ka wo mu chen aware incident a wo ka say ma ho bo anso ye intimi twempena ma ho bo aso a ma ware ba na no te ne esa obaya ma wo ware na abaya ma ne bia wo mpena so wo ye den wo ye nti wa hu say month me anya adwuma ana wasu adwuma kra ma apon me ho ede mitimi kwa adwuma nya bia 100 cedis 100 cedis no metin di 50 cedis ya hwefie na me di 20 a ede ato water bill ad be ni sa na ma ni nyina me manage na bibia ye kama na we free to go say obeware enti wo de ojiri se nipa no oboa ne ho ehu se ba bia waduru no obetima hwe ne ho sika fom no waboa ne ho ansa watimi aware but said ya wo kan yes obi ekoya obeboa ne ho obi na obeka say bia okọ awade a omoa ne na bi moa no hu sorry ya no oko ehwe onya sika na ohun se o manya ma mi sika manya papa sika me de ko ware a na wo ne single room bitimu a na obetimu aware na bebre na ama aware bebre bi ware wi a 1 week 2 weeks month na ware na eden egu no wa moa no hu office o sika kra we ya manya banana se nde wo ka se mi wo 10,000 da makansu nti me ko ware a bi o so kra won pa fia ware kakra bi chencheren oba ware wi na sa 10,000 na eni ho nti se wunni adwuma a oba ya ama wase anya sa sika ni bia be hwemu a de na woni ba no kwatena fia hu bedi nti bi mwa no ho no fi se o manya sika betimi de akoye ba no ho ade wawie ondwene bi ware wie na fie nhweso ayeden wo ho bebre nana ekoso
nti bi mwa no ho na wa ware nti wo de ogiri se wo se nipa no boa no ho de na ye behunu e be ka se nipa no wa boa no ho because said ya wo kan no bema no onya sika san ya na be ka sa afi de wa ye ready ni sika sama gina ye ansa na watumi akwa awade na to me na nye sika ubenya wo sika de wunya ne wuhunu se ese de ma ye macho metimi aye den aware first se ubenya wo wadwuma o se na se wo wadwuma na wo ahode se de bia wutimi so de kwa den ya wo kwa adwuma unim se mi kwa adwuma sika se na me den menya de abafie na wanya sika mpempen do na se wunya adwuma na sika no bedi awie nti wudi wi ade na aka ahokyere ne beba nti enye sika se menya sika pay say da ho nti me yeden me kware wo sika kakra wo wadwuma awoye nti se sika ne sakora de bia wo so na wo kwa adwuma nti adwuma de na wo ye adwuma ho hia okay nti mi ti hu se be ma drum se be ma wo adwuma ye wo na adwuma ya otimi ware evise wo nyi se adwuma de me kwa me yeden a mse months na wo ya demo sika kakra ama wo de ahwe fie nti eno na me nga se bia me pesika si dan ansa na maware me pesika atoka ansa na maware na me pe sika aguma kansu ansa na maware enye sa se wunya adwuma sika na beba wunya adwuma sika na beba na wo de ahwe fie wo de ogiri se wo se nipa no oboa ne ho ewo adwuma mu ene na de sika no beba ama na tumi aware okay na sa sika okay of apam say akatua no bi ho wa obodi aba na ba and no ni nyina no adwuma na wanya no yes nipa bebre ye adwuma but akatua na efiri mu ba no akwa ye bibi te say ono akra na ayete onye bi kura nkeye eno so banana inti se odo wani tu adwuma a oye nko aso a eno ye ahoboa no a esipi me dey to me die adwuma de na emfa ho ni pick it wow adwuma bi adwuma apart from say okwa obi ade ni say ba wo ye adwuma na say even kra month so na say 100 cities na obenya wo de wadwen to wo to say 100 cities ma me fa 20 cities nye we ma me fa 20 cities nye we ma me fa 20 cities nye we ni nyina no eye management a obeye den obeye unim wadwuma a wo ye no wakatu a wo ye den nti ese wo so wo hwe se wo ne ma obeye no esu wakatu na mante wo ye den wo je no eno no be ma fie ntoto ye bibia ye den aye kamara esi na wo se enye adwuma na meye na ma enya sika bebire ato na sika ni bi nya sika wo hwe su ye wo ye ne basa na se wo nya adwuma kina be hu sa na ho akere no ba se wo kita wadwuma titru nsa no wo kita wadwuma nyame ma wa ho de na wo sore nko a enti ma se wo be kona wo nya 1 cedis e wa adwuma mu wa hu enti maybe su se adwuma ne de na aka se wu si nan me to ka me peska me fa se me pe be 200,000 aguma kansu me pesei na se wunya adwuma o be da na wa ye sa de untimi ndi wo de wo wadwene mu no se nipa no be ye ni sika se be gina yi a e wo so di kanya adwuma onya adwuma nipa no ye adwuma obetimi aware na se be ma no so kura wo ye adwuma na niema koso na wo ware wetin aba no so sika bi no so de ye adwuma na ahokyere no so te ba ne ba be ma wuni bi aba no so ye den be kwa aba na fe me se be ma wo ye adwuma na ba ye adwuma na emma se o musika sem na o mu ne ma bi be kwa abonten na se sa enye sikasem sa na mi hu right me da asemesa ba ho eno kwan ma minti aba wa se ono no de osusu se wo se be ma be gipene se wo be kwa awade no wasa wo hwese wanya adwuma wo ye adwuma wo ye no emuna ede sika beba nti no na be mo waye financially stable wo be ye secure sa anya hwe adwuma we ya me ye nti no se me sika no mada bi akora abosomi bia de me sika beba nti no for ono no be ma nya adwuma ye secure na oje ne bosomi akatua wo ma na da bi okwa adwuma wo nya sika wo mu a ono na dwen kire ne se Adea ebeboa ama bibia no etuma kama obetime aware mamintie wo so wadwen ele se obema otwen
ehu se sikasemu no na chi ye ansa na wakwa awade mu ana. Okay. Nana medase edi kan no die me pese me matie 40 ne se nyame ne hwe nipa. Okay. Yankopon ne hwe nipa. Se uye wadwen se o twen adwuma de eye se be ma bia obeye adwuma. But uye wadwen se o twen se ubenya sika bi kese bi ana ubenya adwuma kakraka bi sikasem be yi ansa wo de ho akosha ware ma nana wahwe a awo ade awo hu bi da e wasase so aware kra wo nware adentia me papa e ka chem se na o ye adwuma wo oboase na one ne namfofo bi na ye adwuma na adwuma no mo ye ne ye adwuma na aketua no nhyeda nso bia saa enti ono no o ware ni nadamfo ba ko ware e ka nadamfo ba ko o se adwuma ne nye enti o twen se sika beba ne nsem onsa papa no de sa me twen papa no e ware ya wo ba no 52 years na imagine 52 o ware 52 no enya 6 years enti ko yen 58 years ansana o wo ba papa no bra o ko wu na ne first born e wo 9 years owo to aswa na nkora na kitin no ja omo ha ofiri asase so bere owu ye no oba no ne ho kire because na ase sikasem no nye ne ade obu ya obehwe nkora no ne ade na ye basa ndinana de te ne say oye bema na oye wadwen say o pesika ebi beba wonsem ansa na waware a ube mistake said me kind no adwuma de eye says be ma wonya adwuma but men you adwin say ai na adwuma na me ye ne nyanti no me twen masika ba ansama ware me twen obetwen atwen sika na beba na mfie wadu no na wo ware wo a ahwe ya ufiri mu a o ma no omo ho be kire omo eninti kakra bi ahwe nana unim say aware akra no aware bi wo ho a at the moment I will be no edi nshira kora brew ayene nshira kora edi brew enti wo ye bema wo ye adwuma kakra sika kakra beba onsem bia so why wadwen se wo be ware nko ade a ware fa huhyem na ware na wo ware a aware no ano na wonim se wo ware a wo ye bema na ware kora na usika sem ne wo ne man kitikiti wo ye na basa at the moment I do hu be wura ware no sika no a wo no nanka debia wudi 20 series wono na fofo mu pie bia 50 series na makotran mo ayedu at the moment I do hu be wura ware mu no sa sabi sika na wo yusu no rough no nyina no wo betwa akire opo adwuma wo be kofie ntem chinchine basa ne nyina wo beja enti sa sika no a wo yusu no basa no e be kafie na wo de timi e de aye bibi enti wo twen energy se manya sika nsa me twen unya sika so da unya sika da we wadwen se wo twen apesika nsa wa ware a ana unya bi da na unya bi da oye bema gina painting se bema ne no madura enwono bema de wodun se siwbo na waka se me pema komanim nti kakra wo bia no fa na koye oba no ho ade na ware nyame no abehwewo nyame no so onhwewa o ma de nchen kakra bi ekuta obia fawuram na ware na minim boys ni bebiri ana emfama mintino me be se fansa emfama oda sinipi se afi na wa na nyini akwaja na nyini be kwaja wo be wu no na o mano na ebe sofa kakra bi ekuta obia bosompaye na kachere urade se afi 2025 June 4th me ware nyame so be hira wo ama ware na baso na ware no baso a aware no mu na din hira bebrew aware na din hira bebrew dinana bema de ma boys ne fan show ma dream meaning boys bebra na ma bonten na chale me pese fans ama ware chale me pese yesi aza wo be tena ho sa adwuma ketua bia he meaning obi wa omo nyina ya adwuma omo je 500 obi o ha ne 500 no o de aye bibi
obi so 500 no onfa nye hu na dwe ne sika ni swa oku pay no bosom ne so okoji pay na iswa nti no na we dey ye den we dey nya hwe no we isu ni sa any 4 days no na mabontin sresre eni nti kitwa bi ekuta obi a wo hwesu ya na na be ye kese ma ye kese nti wo dey ensese o gase debi nyame ho never nana debida kakra na ekuta no say wo dey fa wurem na ware kopel ba kama bi na ware na wo ne mobra na wo dabe na wo betwe kwakonyi okay abusafo enti baby a yedi nkoma na adwene no asai apai ewa ha adwuma wura say ono de osusu ye say o kase wo twen anya wo ho ansa unya wo ho da nti wuntume nware ena abawa nso say ahombano de hia ese wo hwe hu say wenya wadwuma bia ubenya sika afirimu kakra bosome anada bia ansa na watumi aware afia mamentie wo nso wadwenkyere emfiri ha enom na memisa wo se enkomoyi ugina hefa esese mehwe se misika sem agina ye ansa na masigina ye se mekwa akwaware ana nana medase bebre ye bechia ye tiefo se abrena bribia o mafidie nda Sompa 90.7 nana topic we e modern pa ba ye bechire ya adwene right nana to me dear be ma wusi so na wo be ware a odo enye se wu nya ho ansa na wa ware anase nya ho boroso ansa na wa ware but at least se na wutimi hwe onko awo ho wutimi to onko awo aduane a make sure se me be ware metimi afidi nipa mienu enye se nya boroso but at least no says see a me be ware expenses na cost nti metimi afidi nipa mienu ansa na wa ware but se hu se o mame ware kakra wo ho de aware na mo abetena se na ekom ne aho kire de na mo de be bobra no basa utimi emia wani na wunya kakra e de to ho no mpo na se oba no kwaware ne ba na wo de ama na hyadwetire so oba no so ye adwuma de afan be oba ne nya adwuma na sa ware no e wo se o ware a wo de kakra na wanya agu ho no fama oba no 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 fan shem sempo wunni bi oba no so be kwa ba oga se minibi meware minim se nyankopon e bible so osoro eboa de oboa no ho ewom sa ware ye nhira de ba at least e wo se wo boa ho na nyankopon so aboa e wo se wo timi prepare kakra se me ko ware si amaye matured first no se me maame na toma media si e wo se me ametumi toma me ho na me de bia beka ho e wo se mitimi feed nipa be ye mienu because wo kwafa obi na abeka ho nti demo a wo watimi feed nipa be ye mienu oba na beka ho a oba no so nya adwuma ya mo wa na ekwa animu na matimi ahwe mo na wote wodo nsa ahwe odamri fa mu se me de na me ebi wo hokra oni hwe obekwa akobọ bosia de akọware na wo bosia na wo kọbọ akọware no na mo be ware a eka na mo betuatua afa na mo kwa akotuatua ka no enti se wusi so na wo ya branti aware de eye papa aware ye but at least prepare ho kakra ho kakra kakra na be kwa akosi sen na make se kakra no enene se first no se onko na wo toma ho a hunu se sisi a me kwa ware metimi afidi nipa mienu metimi ato aduane ama na so afoforo so metimi afidi nipa because wo kwafa obi na abeka ho enti make sure say obetimi afidi nipa mienu ansa na waware ana say wo de wonni adwuma kra na say watimi atususu kakra agu ho no mo na say okwafa oba ne ba fa say sika no bo ne dwetire no mfa nhyɛ adwuma asen kakra na bibia betumi aye sania na adwuma wura ka se enhyira wa aware enhyira wo se wo kakra wo ho na so ba na wo de bo ne dwetira yakopon nsa bebe mu na ayeye ba se bibia ni ho na wo sore na yakopon o hyira de oboa no tu bo ho kakra na ono fi bibia ka ho na ayeye nti ahano na ama asam na ye den no hefa na bema kudura obetima kasa afei de matima boa me ho na me dase na me ka se
bema se wo se atama be hu se wa ye adwuma kakra ye kra wo savings bi da ho a wani eda so se me ko fa oba ne ba metumi e de sika we asupport eye ahoboa ni na ya ahoboa na wo aboaboa ho because mboa ho a wonni sika kakra da ho no mo wonni hwe wonni dwatere eno de ordinary obia beye ansana bema bia besi na dwen pi se me ware no na nani da bibi so na waye enema ba ko mienu bi but tesade na kwa America no one boys no bebre na mabonten a ebepem ne bebre nware ye ni nyina ne se oso wo mo ane ho even though bi kura wotumi ahan ono ane dan ene ne ekeka ho but ono hwe se bia tesade na ba we ka no bia wetima anya ka bia wetima anya fie bia wetima anya we sikapuduo bia wo ono na dwene mu no onya afi na waboa ne ho nana se wo ye bema se wa wutimi todi wunya baby di wutito wo no se wo ye comfort o matimi rent dan mi ankasa metumi to aduane di eye okay okay mi ametumi to aduane di a metumi ato amana so afoforo so okay enye edan ni esika edan ni cars ne ade ne di aware mu no eno na sa nhira no beba de mu amokom anim no na wo ya brante na aka se me toka me ye na adwumawuru eka na ne wo beba akokora na aware no kora nyambae enti bema de ansa na wo be ware no entena se gise minya me ho se tam dabi kakra wo benya edan wa rent wo dan wo nte wa wufuo fie wankasa wutimi to ema wo ho eno ano no eye ebetimi aso na odi aware nti enye se obenya ho aboro so adabi ene obetena se ada na eyi mera se ye to aso ewa ha enom na mamintre systematic enso ansana kwanma ba ho enom system nkomo no ene da ho no yemisa se ewo se obema uhun se sikasemu financial no we stable ansana kwa wade mu ana legend me da se na minche wati for na me no za topic we no min ka we nya din na fie ka se din so be che we nya din me no se we be ma enwo se okofo obi ba na obebre wa ware ase legend wo so bo ahun ahoboa no so nya se bia utimi han wo dan utimi todi na obi ba be ka ho no ne de won awo bebam awo no bam ankoda ne de won wo mu se osoro boa de boa no ho ne mum se wo so wanhwe niye na kokofo ba no ba wie obo se wo kakra wo no uni se oba no ni ma me yare kro no be ka cho de me ma me yare e bia no no ni ne ho hwe fine wo ne ho hwe kran ma no mu wadwin bi se se kabade a be ma ne dia ni ma me obo be fro was mi gasa wo ma meti ase anti yo skabi nu wo hono ma obi yi ya wan ha wadwin maso na fe wu sa wo kakra na o kasa odi wa wiwe bi ebe dori ama odi aye bibi no na wa start yusu ni kakra sa na ve ehye ti oni be ba ho so na wo sa wo kakra no ahye awie okay because adwuma de wo yese de kan afie kan wo ye adwuma etimi ma obibi di etimi rent dan ma etima utia bills fa ubitia tie na utia no ene ne ye wa satama ho awe ye kwanye tan bia na wo iba etia wo ka ikrampo a etia wo ka wo de ususu ye mu no ska ususu se we de wo je a wo ye okay ena etia wo nenso kwampo na de fidi wo ho de twetwa nkwa ho bills na to da wa timi hu se no de ade no ko ne de ano edin and is a mimi gina fiade no so ka se utimi todi utimi rent nkwanti ubetima ware a meme no nya adwa o se alisunya bibi kakra nya se bi akotoka kunkunu nkrampo a something close to ka hano na ama I say asembisa no aba ye bi say no bibi kakra no etese sen ansa na bema bia hunu se o say dey ready say dey my ready say metimi aware enti bibi kakra no legend nya
so wa unim de da bia udi unim de da bia udi no hwe adwuma wo ye se wo ye na etu a wo ka bo so me se wa personal business a wo ye no hwe hu se sa akatua na wo je no ebitimi so aba be fidi obi right aba be count na me ga na se aba be de udi ni times 2 de da bia udi no ti free mu a de aka no timi so fidi obi ana right de aka no timi fidi obi no ka hu se mo kɔ na eda wo bebam awo no estatia efiti baako na ekomienu na ekomiensa safo no nyina fom de ka ho in advance o enza man hwen gaze wunya wo no ba wiase a nyankopɔ hwe no chenu ma mi se so wo no ba wiase na se akoda no ma kombede na wo se bi se watupa bi akoto na de akoda na ba na wa ma akoda no bebreza se wayi usisi feelings ndino wayi awia ma akoda bi so a onimi hwe akɔtwe na ba wiase ono so de obi di kra no obre eba ne sa nyankopɔn kra be hawo nyankopɔn be bi sa enya ize o ye ne sa wo se hu se de wudi no wanya ne times 2 ene oba ne de mrekɔ enimu na wo be bam enkola ne de nso wo he nze meka say bibi kakra na meka o kan na ma kire mu no bibi kakra ne ye wo de ne times 2 e de ko times 3 no so no na fe obetima ware nti wuti de wudi free wakati ama de oyiri ni di no aka de oyiri di wo ho ana de o ma bedi nso wo ho ana anti legend me kakra me kanu no me ase bebre mama ma brother Philip nso akwa aba na fe brother akwa aba ya amuna okay ma mintie wo enfri ha enwe asame na da hoi da se ye chia tiefo nyina no bi da ha na no pay na nanom he chia wo topic is a very interesting topic, and I believe so. We use about financial stability. So, and yet a matter of so being yes, busu and sana. The use you and dear. Me imagine dear in a relationship, dear, you don't even need financial stability before you start a relationship. Okay, because Kaiso Bani or Sasso Boafo, and in relationship in dating. And I would test the strength and the weaknesses of a bar between our into being is why financially stable or not, you can start a relationship. Now, so if the person say nipa ni between jina wechi, abwa ma die biya oye, ana uni bibiya ye, na wetumi abwa mo wetumi rise ya bedru baby ya, ema the kind of a bar or crowd warren. Right. Anti. And yet necessarily say when it comes to relationship, normal relationship, tinchina any paninias kabuso or check it do baby or check it do banya because at that stage, you know, I think any panel or bobra and our bansi a sesso boafo in that event, you know, crowd wow. Emma to me who or bar crown and about the Obajiska, you should know about crown and it all. But when I just over bow, we crown now, Kakawala to us and our Koyano crana, when you're financially stable in the about some crown or bossy about manage. Or but into a bus happen who's okay, women in a bobre yana saying into a stage, but our dear and your financial stability in ground, so you're buoyant. Anything buoyant and just say, I'll say some you do. Because Adea the amount kwalani be briase na no so pan come ye call ya na to the girl no na he nya any parents unfortunately time amoye contribution you know na mini ho akwalani ha nyina na any parents na to na jeje mu omu ni say omu nsam ni bi nkwala bi so mu over ambitious kwala bi no na me ni odi machi ni ai agoy onu owi ezes kwa me be kwa buruchiri na akọ hwe den wo oje den o kasa bum 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 sometimes na miana me bonne ne ugo hunu ogina o se ya de o si gina o giant bi no aye no hu bi na me ko gbegbe na ko kaka second sister o bogo de but that is ono no ntoko nya parents a omo no ampusi anko animu they can contain her when be ba won so gwan we say drugs wo so de kwa buruchiri ne niam bebrebe all because parents no nti me enye nyame be hwe nyame be kire ka no when it comes to marriage no don't do that. And yes, I will never bow so now went to young fan colony destiny and see school cross or don't continue from when I'm out for young people or bent me young baby. And it was a banana near also won't mean no, and not there will see a counsel guy when it comes to marriage because relationship no and then how they build a point how to save, how to do this. On relationship stage in a war. This whole worry the answer worry him no one will be a wood do ebi ono ma ene ikura bi kro he denis ka bebro but no ani man na mo de agu akwam
how to invest na wo hu na dwuma ni so tebi abode bo asase o table so wo hu adwuma na ni so so what you say enti se okase ne obeware and that kon onim say from there 2 years kokra onim be obeduru onim ne ma ode ahye we yesa ba sa ne ma yetufo nyame be kire o de ekoso wan na de de sa de nyai sa de no enye se be jopada nkola ne destiny eno ne yehwe no 2 nana bibia anye ya se wo no oba to na osika sem ne ya che bibia na konya obo ye fokina sa nyame be kire nyina be to mo sese nyame ayade hwe untimi nye ne sa mesome wa yi se untimi nkofo obi baba metena wadiem na ade be ye kire be ye dabi da nye ne sa that thing will see you come yes I'm a baby. That is why Ghanaians are not ambitious until now quite innovations here they know here because as your life now go the world is moving beyond that until when it comes to religion I don't look at stability because I feel any panic here that is my side of a relationship no it's not only about who because no in relationship and by force no any nearby for so no biana and no quite the end one now this steady but se bam marriage diana na make the make catch you bia say papa bi na kan say hwe uno yere ohon ma de ba ko so meskan wo botom da tabi abe kokra diana wanu akra ne ade ba bi ode ade na fa no wa ye de ono ankasa wa wi e say so wo yi sika na ye I say owo ne ho ayi ni nti no woni ne be kunto kwa sa diana ho but so kone bi ade ya no kan nye de omo ye no mudi ne ya you can just branch somewhere get something to eat no what cut niam be to ko be breba unso omo kwa ware mu nyina it boils into money is very important because planning obe wo krampa me obe wo a esen ka wo planning another business alongside what you're doing because wo do obi ba be ka ho no wa nya say wunya 50,000 me obi be ka ho e be doso nti yes at every point bi say be wo krank ye planning eti amani ma bebre ho no e ka se be ye no me be am ka me ma me ni go am say ma one plan here I will tell her one plan here because I will plan your opportunities that wunya ye no ye ko ye nim che say or a lot of opportunities, a big family but planning na nko ye nto ye ni etia tena sa later the dey nyina ba to ye ba no obi a character enti me ni apanye me ni na wie school bom all because of all these things I told that you didn't plan. So I was says I don't need the mesrawa ni die mu a but oi so ko are bema na usika semu nko ye be very careful yes sir when you be bre papa ne ma kan chala mbo when you be bre oba ne ho enkola ne ho e na wan ka bi ko mo ha dwunu be to bi ya na kaminya bibia anka me ade gidigidi bi o na aye wa areho bebre kura na mema ni bebre on fa ho wu ya na nyama ne na enye o ono ahwa na kono de kura na opeso ye ma om ne sakura ntimi nka na jeopardize destiny the sanya man no see a planning is very important humba bia woko enye sika buma egu dem na meka but wow say na wo si na wudi adanse at this point you are well matured, you know where you are going than earlier when you started journalism. You know it. And you will take it in designer or you may say, I want to hear it is better so be say you let him pa and then collect me plan more even when you are not they can survive. Me my any my mind never knew on my they can survive. It's better so be planning. Now being the year than say over 2 man per American we later crowd be same colana more. O bedu mo kokoto wi num bi ni niam wo life ayi sa ba sibre bia ma na ye wo life ay basa that's so binya abotre na obe planning no se nkola ne nkola so one thing and na finally no e se unya upper hand what you think nkola se unya upper hand and one of the ways when unya upper hand is ability to be responsible, which money is a major part of it and sana about the way you shape them. Yes I nkola no wo ho amame no on the back of sika fra bonten no de aba be feed mu. Now if I don't do be say na the oil this can never no plan a dangerous thing. The media when it comes to marriage and money, media mean to be out saying nyame be chere na nyambe na bompa egusi na da bi me yes ade. Let us good morning. Yeah, morning nana. Yo, enkomo yi ni ma yentie won so kakra emfiri ha. Yo nana, medase na minchia atiefo ene ahwefo a omo etie sompa ehwe sompa. Na enkomo no okay enkomo no eno ne ya dapono so aye kire emu adwene ewo ha na akokama ha yo nana yes enti enkomo no a edadwa no me de madwen kire akra wo ho ne se mu bi sa se be ma se unya ska ansana wa ware ayene yes
na meka say ska no a ubenya no one ska no no kra wu kwa konya no wo he na sane brade kan say before abewar no ojusu wait be say we buoyant say senyo na say say unye skapa na say but to me no dey me hu ne sa okay because nano Ghana sitna yetimu no skasem no enafam skasem enafam do before abe ware no saw planning ehia na wa planning awie ibi okra no a obe planning but uwira mu wie a na be hu se ne yesitie because unya nwira mu no woni experience woni bibia ewo awariem anase ayi enti asase uwiram ewie ansana wanya experience edi aye niema anase wanya experience edi aplanning no ntime ka say kra ho na unhira wo anase ayi ori wo say me pese minyeska me ye obi okra wa wie ayi university ebi kra ye private work aduma wo ye kra bi kra yitua no 700 a month well when it you say sky di mami month bia menya obetim di agina so aplan no niema ye di aware ma ni pa no betena say say o mi pa aduma kese ana me pa government work I bet you am ka 4,000 5,000 answer na maware what was na 20 years na unya ware enu nti me dey make say aduma bia wo ye bia wonim say oh at least month bia no menya BBC no esakra no a ubetimi aden agina so e dia ware because ayi na no chief imam kra ba ha wo kan bibi wo say ye kan say obi ba won nchen a ne yankopon di nipa no nso nanu aduane eden e ba be kan ho woni nyina beji atum say we start ye bi kra January se adwuman eno ana wo ya mra wo ye na unya ware nso eno ana wo ya na wo de ware ye a wo de ba ye a wo de wo ye nti the more no a nipa ba wo nchen no na kire say nipa no akasa nso e de nanu aduane eden e ba me ka say man bi etu obi fo na nipa no aye say ono de onyanya ska enti won ware onyanya yi den kan sem bebre ena man no ka kire say masa say wunim say we mantre work a won sa so ska kakra mu a ubetimi aware because nipa no ba won chen na nu aduane e ba nti ono de ne de e mfa nto ho wose mra wo no wo ware no nse da ni bibia sa o na oni hwe nti wo ware na nase e say sabre a wa ware di ode ne baba anasa ne yire nu nua e ba be ka no ho na aboabo nti ho no e say na me kura ma ware kire say me kura mi ntimi provide me ho na odi obi kura san aba be ka ho ene ade nti eno no de emwa nti aye na osusu ho kire obi na nipa ne say oh wo de onje akura na aye de ne ma no na de one ne ntena na obe ne oje no nana man no e ka di ho adanse say free sa oje akura no omuamuye na da bia omudidi saa kwapem say akura no na ohwe ni school oko school a otuaro fe otua school fees otuatua bibia ancha na akura no wie school na nase no ye say oba be fa ne ba no akwa kotu adwumam nti nase no ye say oba fa ne ba kotu adwuma no ye say fine say akura no ko ni chok money no obe make sure say obe betu susu school fees obe save na nyode ye lorry fe ediko school ni nyina obe save samra na otu sa futuo no na o say 5 years and samra so no ntimi save 1,000 nti na kire say obi e ba won chen a nipa no nyankopɔ ma nipa no de nanu aduane ne eba nti mra a ɔkɔ no mra nipa no kɔ no mra a ɔkɔ no de nanu aduane be aha nti no ntimi ansave nti we de America no say the system kura wo hoyi wo ahu ani so say me MCR mant bia menya bibi akra betimi agina so aplan na de aware ne yan so behu type of oba wo kwa waro na hwe na no so mpanko mo lady ya na ye kana asemi wontimi fa brem koma na awofo ebi kura lady no wuni ma futu ya tu na wamfa ne ade na oba wo su ya oba su ya wenfo wakwa konya be ma wo be ma no se week bia no man say 1,000 Ghana o so wo se me ma won she force now so agya to na ka ya wenfo a ya ma 1,000 Ghana save 500 na fa ayin so to nti no e se hu type of oba o kwa ware no nti obia ubetimi aware based on oba o person o ware no me da ase na me so me da ase bebre adwuma
se wo ye wadwen se wo pesika nse waware nana me sense su biem se untume any aware no count yourself out pesika no ware na brother can say be say say brother can be say no saying who say who financially sound kra no a o ma beti titi as we base ne ade when I catch you say wo sika nkwa na ultimate titi akora asika fo bebre o mo kra no mo ma say esika fo bebre o mo no mo ma say so wo titi akora it's not about sika I'm telling you say wunim batete even kra no omo ye it's not about money omo ni sika kra no omo ni sika omo kra na timititi omo ba omo kra na timititi omo ba okay yen ye wo sabi omo ni sika omo mama rise be lawyers e be MPs bisa MPC ni hwan omo ka o masama omo obi ekoko farmer just oniska o de me bisa me che yes na me ko me che se me che se okay obu a share you na tolo so I'm telling you me che se admira person I am ahoma omo here they have money one hour is obi ti joma just oniska o share omo wo ska all right admira you billionaire I'm not Elon Musk me che brother Philip ni say Elon Musk na me bisa penifo bebre ya ene omoye penifo MPs lawyers ne ade who be so omo omawofo no muni 1 cedi but omatete omo ba baby omaduru bisa honorable yimano kodwaje kum bisa abia momase sabi baby a no mu frɛ ne baby omaduru eni ntino menye wadwen sɛ uwo sika ena obetimi atete oba uwo sika na wo ware I'm not saying so be osika don't get me say I was saying pan financially responsible you was said akola be go school akola bi one moment me an go school nyina SS go one fi anko because the parents didn't plan for him massa bebre kwa omo life aye jeopardize brother o was say onipa no e planning obenya sika obenya sika onim so skasam brother skasam wanya skasam hunim dia you never be on one dirisen ko ware now na ka better than earlier no warrior so a lot brother me say now brother wo hunia mani so anya so wa hunia mani so mama te manager wa brother me say skasam wa hu skasam hunim dia ye be ma billions of cedis would me fanya hu obi kita be 500 cedis the way no be see aprania here you know o kra be shock you masa so that means na very good yeah kwaba he has money hey o dia finance ye mo ba betrata be ene ye bisa se me say Ghana kra no so de ne me tutu akwan mu kra ye expenses kra do so se ye income what dia so de to ho na nsu oh, so system my we are happy to say that na me da se bebre yen kwa homa na so 0598994994 good morning. Good morning. Would any baby or kasafi me da se mira my intio asem we aye ko se den takne ubuma woni do wa mu sa osibe no kuni nyanye ni we be ma na wo ware ya ese wunya di bi ta wo do na wisisu our dear Senator say marriage is not meant for children, it's meant for mature people. In case Fatma would do na AC. Right. In case Akolabama, I'm a Akola. Mayerne Yara, Quamben, and my first semester in the hospital. Me and Casamu Yarea, I'm Ben, and my first semester hospital. We know a factor we need answer. Since I'm part, make me careful. And son of duty. Akura wadi. Now, say nyame be here. Obia no wa down na kupon finipa. Memu ni bisa wa what we. Since Yankopon Tom man and my Israel for di ye no. That be na wa mu se Yankopon e to nsu na e to gold nsu e go bia nem and obia nkrem. Ti Yankopon di say ni de na mai. Say yen force bibi.
no ndi mo no nyinhyira na ndia beto aso kasi na mehwe na kwatena maselect na wo twenta da ma de chenwa kombikum de wakasa di se nyankopon mo bi ni nyo ma de ncho wallahi mahu obi na nkoma de achina komande na oda timi na ne se tuba bia de nine ABC yera say sana editi akokura awadi edamase yera say bebre no de ade by 0598 994 0598 994 994 050 205 7003 050 205 7003 and also offer now baswa yebefa wadwen kire yebisa se obema se uye wadwen se o ko awade a esese sikase mu no ohun se wasiesie wachi edu ansa na watimi akwa awade adwen no bi se ai na se usiesie wachi ohun se udwetire mu ayedu kakra ansa na watimi akwa awade ana se ebi nso se da bi oyesa obeche unuru da evise ade che ade sa no enema beko ede atiaw wonso wadwen enesen azasa be ma beje pene se okwa awade mu no na wura ayonkofa relationship mu no na waboa no ho ana. Good morning. Good morning Oduma. Me ba ja wode ne ba bi akasa firi owa ne ne your family farm kasa firi koforia me da se brave farm enti wa no pay oba awade nya ho wi ansa na ya ware ye be kasa nya ho wi ansa na ya ware bia oboa ye so wo yen so wuti ya adwuma hwe ni pa ba ko na amjini right wuti ni ya sa so wo ware na unware wi a ni nyame ye tse wa tse fa we kan ho no ne ba ma na wi o die right na mo wa edu na sa wo ka sa wo pesika wi a ni wo di kwa ho ne ma won timi ahwebe won ahwebe be na mbae basa so di ni sika du wo so wasi ahwe ne ba aduma wa bobo wo so e ya agene unyi agene a wutimi ware nti enye sika na ba ma afi right yenso ya da ase bebre no de a ode ebaye 0598 994 994 wonso betime abo awura nkomo emu na wachire wadwen ne anaye bisa ne se e wo se be ma unya ho wie ansa waware ana se e wo esai de ona na omo de no ensai utuhwe ba akumienu a utwe ba akumienu wanya ho I don't know how you describe. I'm not talking about Elon Musk. I'm not talking about Elon Musk. Okay. Manka Elon Musk. Manka sa me dey you body for example say body or ye na dwuma no say wo hu nanim. E wo say wo hu wanim. Enti no, say you can. E say wo nya nyina so. No. That's what I mean. E say ya ga say nyambe kire na akwaware. Ya bi tie. Wo no, we statement odin kan ye ne say. Ese wo ye word no call you boya. Ese say e bibi ba wonsam. Yes, bibi wo wonsam. Bibi ba wonsam. But me no de na make an say nana. Yes sir. Bema de ese wo ye adwuma. So what you say? Wo ye adwuma na peden. Wo ese wo ye. Say ya beden. But enye adwuma no e men depend say adwuma no me just 2000 ansa. And me just 3000 strategy na amfa. But wo ye adwuma na at least bosome wo nye bibi kakra bia. Bosome bibi kakra bia. Bibi kakra bia. Na no brother wo ka say ese utimi ware mani yeye ubetimi so ayampa wo no kakaro na wo pese obegi atun ono brother no chese ese wonya sika nti ono no sika no kwa no on state here na ese wonya sika na wo ye dey wo life no say that na wo ye dey na tu sorry ya no anya adwuma debi yes also anu anya adwuma so nim planet dia enkadadada na wo say ase be pem time aware ye dey say wonya watumi odi wo na si ba bi you told me about planning and the planning here dey here no ese guys no more planning they have to think ahead they have to get the sources planning there obi anka say plan so what you say ababo no nya planning sika planning me na plan na so plan there na some body ni kura da sorry our planning na plan there one and planning nya ware mponko an planning we are young problem ni ya ware no we are young guy na unware esa problem na aware na ye ka na adwuma yure ka say we are young guy kura na esa o plan so o plan ade say na ya plan ye no be ware ko sin sen o plan wa brabo kakra no oh what kind of plan o plan wa brabo mayen kwa homa no so ebie good morning ude ne baby akasafi ai atoni adinkron me da say mayen tie wa no pay asama e dadwai yo anapede me da wase pa
apa me de me hu ya ni se ke onni mi nyansa o ti mi ware se me se mi pesca me ti mbeto ka ansa na makọ ware ndi se me nyanye sa ne ma nyina na makọ duru be 70 80 years a that mbeto mi aware ana nti me ware ndi sa be na wasi sa o mu se na esi bie gya no da be na se wo no se wonya obaka ho a eye se wo sori a we abranti a woni ra obakọ badi o wa ile so a obakọ badi de na kire se wonti me ware nti ne nyina na se wonnim sika ho nyansa de a right wonti me ware Owoahene ne ye woni to bi wo ha ye yanko school ai ne ye kuya duma if you ka se planning this guy ya wo de wa de kra plan se bi sika me sidan ye sika na ware weta anu ti wa plan na de na to nti wo yiro ho ye na wunya wo betimi aye anu ti me ma ware ni sika eba timi bi ma ho de na aye aduma a ne pa ti na me dan ameti commercial farming people bon ya me tro ai ne ti plan no enche se wo sika nti ye ka se ye ka awade na awade de se wo ware wo ware wi anu be plan se fine me pese mi sidan yes Dana wunya ba na so ebo se wunya ba na wonya boafo a what will scat down ma what will see we are set to do na that ma mountain ko woni so we type of no okay wunya ba na so boafo a woni sika pa nya na boa ma wutini plan di business okay yeda ase bebre ene won so ode eba ye ewo ha no nti abejafo yemfa mode no nsi mu asema edi awieye na yenko na planning your aspirations said your case obi amenye ska be sidan no planning your when also be sidan you are planning towards it said your time and then it's not about physical money obi okra ti okaso sidan ya or so betim de nya anwea or so betim de nya cement obetia sebu kakra that's planning you plan towards something to yen clear no ye na de make nyina say me say mine ne ka asem de oka say me president say nya sika hu nyansa right or sources say build or sources you be bro ma ye yin take care no paniam wo mo ye be multiple streams of income e was say unya mia obu talent be bro mia no my dey amanware unya nya bebre amotefo before someone worry that's how you start with these sources on worry na so wo shesa ne ma wo yase wo ye young no anya say wo ye bibiara ya ware ya na wunya bi na wo so ya obenya bi obenya bi santie oya so wa ware mo betia bompaye no unya wa na bompaye na wototo ne ma obenya ye ti won say the make say see e to bi e ye hwe betim ba what ye won level bi o to da bia on say want me an na ma level bia I'm telling you so generously ba o break I'm telling you sebi you nipa bi on mo kind no you be on one yes ka o ma say yes obu so mu ni ska so ma say anu dia nya say o be yes ka o sika how irresponsible need you only ska irresponsible you know say the one with the money has an advantage brother Amida say good morning pacha mo ma che ye jo so enia madam ate eno juma pa mo ye yeah hey masa mi dia mo dia sama ba o ai ne o mesu ma kin ka kra ne se awa edie sebi o yeska wan yaran da ho die o betina aware o ye wadwen se o ba ware die o betina aware ti se ajumadin na ma ne panya ne ho wan ya ajumadin a obi ani ho o be ba be bo obi ni found say wa ko school one ko school what dey sorry want me anya obetimi asan afred insuraba Kofi Boache wo Facebook no so say answer to the topic on board is very big no. You don't need to be financially stable before marriage. Ne dia wo dey abana no. Okay. Manja what's me dia we na yenko. Yo nana sane brother kanu skadie no kwasem wo ska de ska de obi be say ska de but I don't know say oni bi nso a enya chenchena ache ana say enya say force say by all me say unya bi no enya ne sa because we as kra ye be enya obi akra ne benya ska nti no
enye obi a ne benya sika no say me de me pese me nya sika sana ma ware e de odi a kire di a ukita puma mra wo so puma sei no sabra na akwa ware na say kwa bi yi nti ade no de kakra bi a wo bia no ana say wa wie school ana wa nso wie adwuma a yetu a kakra oji akatua kakra nko ade a wa hunu wani so woni se mant bia no wo betimi anya bibi kakra wotimi gina so e de ware nti me da say yanko ahoma no so yensan kwa ahoma no so nanaba kefa gina omenenta obetre adwen ewa nana ma che mejo se oburu minia na pomu Yankufo adom me ho den pa se pito obotia yo ye da nyame ase na asam edaba maso yi asam na ayere wo se yetimi si ginaye wadaro ma me ntie we si asam no so biem wadaro ma asam no nyina ne se obema esese oboa wo huhu se sika fam afi de wachi eduru ansa na wakwa aware mu ana me da se bebre se asam na mokae no mato ni sika pem ba obia ni ho a o sika gu ba bia o di ni da bia eye adwuma ani asetena mu ntoto ye fem right ero na ma summarize na ye ni sika no na ma wo se callers no bebre ye ka se ensese wo hwese bia we adwuma gina na se wo ni sika nti wo nware awade enya nkwada adwuma awade te se oda sende wakwa akoto afidie bi te se moto wakwa akoto ka saa na awade tie se wo afidie no stare a wo nkwa sere obi se mamiska nkokora mafidie saa so na mihu ware ni ada bi onam obi so se mamiska anya saa na minti mbo akokoma se waso so se obe ware nko ade o so hwe se bere bia no wo ba bia sika free ba okay nti awade anye necessarily say e was obi esikani ansa wawade nemo e was wo twese wo adwuma ya wo ani da so a bere bia no wo akura na adwuma na eba no wo san ye wadwe se wo pa adwuma no bia kan wansa wawade enti na de emse manager na sema oka no menene nyadwen because person o hye amanfo kura say Ezese onye sika anso waware. Aine. Dokre. Nemo wasa wo adwuma ye a wo koba wo nsesto ho adware a wobetimi ahwe yira hwe manso waware. Ni nyina so ye sika, nti anso wo sika anso waware. Okay. Me ba so wate ase. Me te ase pa. Aha. Se ye nama ye namu yi. Ade achi ase ye nyina wo adwuma obi a wo ne yire ne mba. Esan se wo yire ne wo mba no, wo ye adwuma no wo ani da so se ubetimi akwa akutua neka obi nso na adwuma wo ye no kwese wo ye adwuma wagye kopim se okoware no kura no wontia wade ase nti okogye bosia na ode akwa akowade me ye MC ya ba be family no beti na naba we di esro jiskama ye pa o me yatese wo di wa no de otimi jikika na tese nipa no nso so obaware o nipa wo no mo ba wade na ode ye obani da aso awade so de nkade beja no oba beja wade ti no se de ho na akopesika enti misrete se won so se wadwuma ye na se da wo beba ko ba ko homa men kwa ware obi ba enko ha no ko frɛ oba no balo musika se mun to yi a men ko ware na ware anya nkwada adwuma mo kan tire manager se on tu de nkrofo ko yi na na bi ode na no de yo nana ye da se bebre anope ya me nshira nana ba ki pana ode ne de e ba ye no ye da na se pi e wo ho okay manager na ode wanu si na ya nana me de manu si no nana ba wanya me concept no yi man ka se bia wonni ska na sa wonya hwe kura timo enya fratsa me say at least when it da so say mant bia mitimu eni sen nda bia ebeba nko ade a woni problem ubetimi akwa akware na say wunya adwuma ne nam ho eya yiwa adwuma na say ye friends en timere ayi wo mu na aba wo mu na atekoni ade a eno de ejina ba wuya adwuma woni se busumi bia obenya kakra wansi di kura mpo a
ubetimi edi agina so edi aware na obi kura be sie aware de be ma de ni hian so sisimu edi na ya basa Meda asu be manager. Good morning. Morning, sir. Good day, baby Akasafi. E kata si di Jolisa, e fle mi kofi. Bra kofi da asema yinti wano pay. Wadi e enya boni o. O wadi a you o wadi na o bobo din no agina. Onni sika o sika na onni ira. O ye sika no bata. O sika na o ira. Amma o sika ntimi gina. O panyin yasa. Nse bi wo ha wonya nware a na sama wo ya no o ya ni kiria sam te sha kwada ngare pe aye te she ayi na be de shiwu so onya sa no ba fom na oni yira na wo sika ama onya sa no kwosoro wo sa sika basa wade bi timi ma sika no gina o kase wo ye o se ka pasa o yire wo Adea Akye Abia juni se do ba dia o yire no ma do titi nti wade de me nya na me o sika na o ware ase na o ba nya sika. Okay. Yo, yeda ase bebre no so de awde ba nyame nshira opi adwuma ma wasama dia we on this na yentum ni kan kodwa so. Okay. Enti no me man kase nsese woyɛ adwuma me se wo be bema esese woyɛ adwuma na adwuma na woyɛ no na naba kefa na wo ka se aware anya nkura adwuma okay ene se nkura de ene se mo nyine 50 40 50 hoko nti se wonya bia 70 na nka waware o se nya nkura wo ngaya nkura on say figurative of speech but don't just say a serious business. And it's a who come why you need thoughtful planning. That's all they make. Oh, a serious business. Our answers are no a boxing banner. Our idea, so when you fear, what you would the free 25 years. I am for age in a worry. Responsible to be audited 35 years. So what I say? Yes. But Usa so the ancestors don't go 18 20 years right no one there be also open person say there be Ghana but I also be the 18 years but the empress me say our rest the nipa bia Usa wadwin sa so what I say na hu panyina wanyina na dwin sa da normally no yeah the ten say Usa na debate no dey about no different topic na dey be so me da see be person ayengo di na say dey ten say mu di akire say me pesika na ma wan pesika no me nua mu tie me wa bonten wan hwe ya wontimi mu are da hwe bible na me pe quotation no e wo bible mu say nyame boy no wa mo bia nyo bia ne benya sika ehianfo be wo ho kopem se wiase awie beba ehianfo be koso ho na sika fo so be wo ndu ye wadwen se na Jesus menya sika na Jesus se osofo kra osofo ka quotation ehianfo be koso wo wiase enti no wo no ye wadwen se Jesus me pesika na ade e bia wo kan ehianfo na bible kan ho asem no wanya ntentema ware na kunya be 50 wo na be unse me da se bebre ya nana said ye kan yentu mabuno no for se si a wo ye young no o se wo hwe wachedi wo mu na ode ye adwuma o polish no na ba if I can yes adwuma eso adwuma here obi okro bi tie niam ba ko mienu miensa but he quite lazy and here ba because family ne doso na responsibility no so doso enti no one papa ne kan o si nya sika hu nyansa nya sika hu nyansa nko aware na nkasa kra ye hu nyansa na wototo ne ema ya o ye young we no obi tie to ne ema ya na aware no it's not matter of manyini me time so ye nya sa sometimes one kasa na everyone ma based on responsibility said no me time so se me ware wa unim because assignment da wanim no unhia mmere kakra obi also wa hwe won wotun say inside no on prepare as expected the basa unya specialist man e boa obi oye ya ebetin aboa being responsible who do time cross or ware ne important ebe ma say wo wuram kura na woni e ma wo say wototo no kura wotia toto ne yi enti ne yetu obi afo say so obe ware a bi say wotumi ejina wona so from time wa unyan ware ye no toto ne ma eto time abeware no na ewuru ngo fa unnecessary ahochira betimi aba obokro wo sika said ya adwumara kan ye ho na hiafo ye okan obi ho ma ho yeso ohia ni o onya sika
and one you said your papa be kind and say obu kwa oba na ba won che utumi ye usika sem obu anamfo sem ne ana no wase nsika no be ye ni anu ntino eyenhwe ne entoto ye ne mayi na ba say boaye eboa mmofra no ne generation ni abusu ebu abo omudin a na obi ani age obu so abo omudin a ye nka ne bia at least ye nto ye meda sebebre brother flip na atene nka no earlier wote manager bojebo aba wasara na sister afia systematic press wote wo nyina enka na adwumawura enso wote nka na ne ayeka nyina ne say awade de ehia sika enti no te say de nyina ayeka no say wo hwe na hu say financially no or secured finances when it the business said that be so you kuania unu said that be a kuya yemu no ubenya bibi we ya adwuma magazine unu said that be a ho ubenya bibi afiri ho we ya adwuma wa ban mu a oje bosomi akatua unu said bosomi bia when it the sika we so eno ye secure and the ban sa ubetima agina so na waware nyane kese nyane kakraka ne aka ye hon toto ya ubetima toto na ebeboa ama brabo ene asetena akoye akakuma bi nonkrompa mu ya ye sore na ye mohwi ye nkodwa so emra no pay Divine Winners Company Limited for chacha wo wasem nyina ne se tumnika na bra wo mo nchen fa wo yonko chena ye memenda ye be kwa haban mu ye kwa ye de wo madro vital 05 na ye kwa adrei ano enam ye awudro bia nim eye ma moayen eye ma nobaye nyina fafra moa no wo nsuo waduane na woni bibia be kama ede ama okọ baby a yeton aduro won Nkoranza bia obenya bi Francis Teria ho Alpha and Omega ho asua no honorable ntwibo asia kwa yere de jasai nanso fra 0243 852751 anope ye bedidi usori anopa ade ba ko a esese wodwen ho aduane sanse wantimi ndidi a wontimi nyehwe na opese wodidi na udiye aduane pa de na ma ahoden na unyare yare fo ni kire perfect kitchen and pub baby amaking nya aduane akeke sebi o aduane bi wo ha akodi ade akye na wo yam ne ade a ono no fie nkwan aduane fie die pa na oye tifo ni kire perfect kitchen and pub ewo eye Y junction no so oye adwuma free Monday to Sunday de bia oye adwuma anopa no twe kopeme anwumre du baako aduane papa Nkoranza ha de eno ane perfect kitchen mpacho 025603191 ubetimi adidi ewo perfect kitchen ahụ atọ de twa so kita sika na obenya sika no so a oje wo Bojebo Ventures uduru Bojebo Ventures a high sika mane adwasuo obi na de amane wa wo kogye wona ade mane obi a wo kwakogye Bojebo sa no patum ni kabra enche na yesi homeda mu ochena eye homeda enti no beji sika nyina se be ya obekwa yie obekwa awade obedi dwuma bi a sika be wo ho ama watimadi sa dwuma eba ne sika mane na Bojebo ye ni nyina bi bank de na mobile money so ana mobile phone so de no oye ni nyina bi ode wo sim eba opese register ma Airtel Tigo card Vodacard na MTN mobile money obe ni nyina ede amount ubebie account obe deposit obe withdrawal ewo Fidelity, Ecobank, Access Bank, Carl Bank, FBN, ena GT Bank, Bojebo, ebe ni nyina ede ama. Eba ni sika mane bank ba konko bank foforo Ghana ha, Bojebo ebetumi ayo ede ama. Oyensi anemu de ma iswe G Money ena ZPay. Eba ni colleges of education university for online application form no ana online application no ono no all password na otumi eyo ni nyina bi Nkoranza di nkrase assembly dwama bros an nchen ho pe obetima friend 0248 089463 Tabia Heba product for na kwakofa edro sonko a ye fe no Tabia Heba Misha Tabia Zineke Tabia Heba capsules and afi Tabia Tekum na ye dru nwanwaso a ene se ununum bia honam ye obasabasa wa otim se na nse untimi ni di honam aye obasabasa hwehwe Tabia kira kwan na nunum bi Takum no so ye mema dru no no be ma se untimi mu adwuma ewo mpaso a unum bia beboa se wo yare gonorrhea afi sebi mano odepua white ni nyina hamwadwen mohwehwe Tabia no bi na mononom na ebeboa mu yepa ukoba bi eton aduro bi a wo de hwehwe bisa se Tabia se aduro no bi na hwehwe bo modern na frɛ wo mu 0243686861 0243686861
CC My God My Glory Enterprise woman e frefre we woman asem nyina ne se eba na mobile phone ho a mobile phone ho enema nyina wo moton bi mobile phone no de original de China phones no ho nema te se hands free charger type C cables battery screen and a pie screen protector ye be ni nyina ye san kura mobile phone nso ebinti no wo de asa na ope ba bi akura na wo de beba eba na pen drive memory card Samsung screen ye woni nyina ebi ewo ho obeba ama ya ye ne kama ede ama edua na ba pharmacy nchen hwa ye ne Nkoranza water supply for tank no na edie ni nhwe wo Anglican school na nim hwa 05544959112 21st clinic wonim say ye can sciatica expert ho na the whole Ghana eho ena sciatica yesan yare na ma utim say yes yasan ma bibia timi akonkan sciatica no a doctor fo bebere na sciatica mpacho expert na nkasa 21st clinic ono na ediba Ghana ha say a doctor fo no so afa to om so na baby ombesa ade ebesa sa yare no eno na mabodin dia kire no eno achi no say stroke diabetes pressure uti bo gaga uti say uti fan edwa wo sa 21st clinic no mamo branches ne ye maku 15 e Ghana ha na se wo Nkoranza ha dia na wako eye opposite Presby Bank e Children's Park or New Market kwan so baby a wo bia gi number yi wo fra wo direct wo so wo sunyane wo kumase wo Techman wo direct wo mo aso na wo de wani a kire 0540 311 0540 311 Vibrant Multimedia anopay ofrefro say tumnikana bra obeye on krata obeye printing obeye design ono no kita solution nyina edebeyo amawo large format printing DTF printing photocopy no ye ne dodo mu o ye scan o ye lamination o ye poster o ye banner signboard ahodo and have labels ahodo nyina no ade obeye invitation card flyer book binding brochure and letterheads no obeye nyina ede amount anopay Oton Safra will say, Tumnikana call a Vibrant Multimedia if you say, a had or ye printing at the Mawa, assembly nim, or ye picture framing and so picture bia with the bar or be frame amount, or ye citation and so ewo ho enum, ubetra passport picture, plastic ID card, business card, or be any so at the amount, kama, no pay, or for say, warmer by Juma. Hwehwe wo mo wa assembly dwama bro sign so store dan ye toso aduru ne aduru ba ko ene dis office no hwe animu pe na wo no mo ewo obetima afre Vibrant Multimedia Printing and Design Solution ewo 0345 463216 Vibrant Multimedia Printing and Design Solution oye adwuma no a ehutwa yopo Kobe's Educational Complex esu ye school a won Nkoranza Crudium ha eje mofra ntotofewa mofra nkitinkiti no ye eje won saa kopem SHS na ne etieni school yi de entia nipa bebre ede wo mani kire ho ne se omo teachers a oma bene oma kira de ache a omo kira de soso a wote ase yi pa ndine se wuti mi no oye ofo a fa wo ba no ekọ Kobe's na onkonkusua enwoma yi ewo ho free abofra yawo ne kopem omo a omutimi ko SHS ni nyina ekwan da ho de mom na SHS no o se o hostel ewo ho a eno e free ubedemo e free tebia wo free baby na aba na ope hostel ho ada eno no e free omo ye courses bi de general arts business home accounts and face science furniture techman kwan so new magazine ho ena Kobe's Educational Complex for 02488 76 028 02488 76028 na also fa obano ekoho yade ya ena nipa do nso yare ene nti anopay say yade ha wadwen a tumnikana call St. Mark's Natural Health Clinic clinic a esa yade bia fibroid yade malaria hepatitis B eni yade nyina esa na yemu yade gonorrhea kekaye baba so ulcer ode pua kidney problem awo mu nse mane mema mo pa wo typhoid liver ni nyina obesa mo sisi yade pa obesa etu ase ye lab test ahodo nyina bi na itwa scan ahodo nyina nso ebi na oye adwuma edwoada ekosi memeneda fra wo mo 0592
928786 anopa no nso kopon nwet no num Desmond abro sign mu ya ne public toilet no na edi enhwe okọ St. Mark's Natural Health Clinic yasem nyina ne se wayaresa ye na hyede na one collection frefrew say runabout what dey waje ho afa ndine say ope shirt ana ahye ope jeans ope eche ahoro afe ntare a de kwa adwuma de kwa sorry ntare a de kwa yi ni nyina bi ewo na one collection na ose say shoe sandals ni nyina bi o say boxer singlet ni nyina no akofa bi aba so opeso customize bibim de mawa eno so be ne kama e de amount ntare a de kwa sorry medin kan ene yi ni nyina no fe ho a oton se wo hwe jesi ena ato eno so obeton bi ama na ne de ne say na one collection ne ma no ne bo fofofofofofofo nti wodi wani che Nkoranza runabout oben MPP office wa okwa also unsabeka ode 0532663264 and 0543889209 3A Eba Center woman de 3A co capsules abadwa so adure your friend Coco Master adona no enam na boy dwuma ankasa ente se Coco nuru nkaye na wonoma na agyawa yam hwie no we de wonoma edaboko ewo yam ewurawura ntini moja ne eye Coco Master no a Yichre Heba Center sof mame Esther ena ofrefre wo se brey Oba Sompa dwum ha unsa beka nro ya mbebodin bia de amaw na de tene se obo ena ye oya afei usisi wo eyamyare mekire stomach ulcer afei se eye uhonam babia na eye oya stroke wo enem yare bia hwehwe sof mame Esther Edrebi na ososo beto na ensa wo yare wonumu ato na nsen wa wanya aduane ese wudi na wa ufili na nso ntimi ni wudon sa wo mfufu wudon sa wo ma na watu wapia esi baby afei say typhoid ni nyina no yare a sof mame Esther etimi esa na de etie ne se spiritual cream no eno na boy dwuma den woda susun da basa na nsen usika sema basa hwehwe spiritual cream ni bi na eniwa sem emfamam sene maka na oba Sompa FM ha ebi ewo ha 0246 775319 0246 775319 Dr. Bo say Bray na wososo ni nuru a wakofa ba manfo tuaguso a omoto no woso brabeto bi na ensa yare emfama Dr. Obo Heba o se abibiduru kasa o de abibiduro enko a na de nuru nubra na watete ana okotutu a o de ye nuru kama say typhoid afei diabetes pressure afei opa wo wachina che unya bi nam san yare kidney o osa ningina no furniture addition plot number 91 ewon Nkoranza ha afei mo a mo wo Holland base area ho nso no benada bia wotenase no so oye check up ni nyina ewo ho nti furniture obo aso ye ba bia obi won kran Kumase Sunyane Techiman na Nkoranza no plot number 91 wa addition eho na akwa obenya no 0249 761 508 0249 761 508 oye adwuma free anopa no so nkopem enwumre no num empemu right ebusan for natural say ene dwuma no hana yede ebesi na sese amanebo a efiri Burkina Faso eba ene se Burkina Faso mampani no ode atudwa se efiri na ekro obia yebecho ubedi bone wo Burkina Faso wa yebecho say yede obeto dem ato opunum ato aduane ma wadi no wo matwam udi bone wo Burkina Faso asase so ye chew na ye sentence so nti wo be ye prisoner mo adwuma mo be ye ne se yede mo be do mo be ye yede mo be ye ku adwuma ama eno no atumi aboa ama wo agriculture anyini na de amanone sika abre wo mo chense ye be kire wo mo agudem na yasan de sika kakre wo ho no ato aduane ama wo no mo adie eno ene ne a Burkina Faso mampani no ode atudwa owura Sam Jonah Dr. Sam Jonah o say UT Bank ayegu no
amfa kwampa so ene gu no. But the question that me bisa ne say fiti saa bere no bepem ne ade na omu bia nkasa ene na omu kasa asem no si 2017 ho baabi ade na obia nkasa bia saa bere nka nya nipa te say Samjo na papa Samjo na nom omu kasa bia na nka aban betima asa kira na dwen na ode omu license am omu biem obia nkasa ade na ne na omu kasa na bibisha wa yennim ana Tesadia say special prosecutor why na ho say Paul Amantem so na di kamfo yi 2017 the BC ne 2019 2020 21 22 23 ne nyina amanfo ye Ken must go no mo nyina wo man yi mu ade no man kasa ene prekopedie na asie ne de mo nyina nya hoden e de kasa yi well just as Ghana na Ibrahim Traore Burkina Mampani no yame adon man de be can be in fact Ghana ha kra no ye wo community punishment bibiri o ha esenke obi akwakofo obi mobile phone obi akutu obi banchi obi akosese obi cash wakowie o na ya jele no na oda prison oda dem na ye bon ho ne ade wa bra gata ye de anim hei emu afi ye de ne be kana hyem na wayi sad ne amane na obi twam a obe fere nti next time no nkoye sad ni so what you say aye titi Ghana sa boy no won masa obe Burkina yi young guy o hwe niema wo ye o onti sa niema we nyina se Ghana ye timi ye sa niema we bi na nipa ko dedem na no se na oyuda prison ye bo ho ka 1 series 80 pesos am so man say increase impo se say am so de ko 2 series bibibi aine nti e wo say ye sa se dwene communal sentences ho obi ye edi boni tia o man na ye ma na dwuma yo o man no mu eno kra be ye fed ye te se dia wo kan se Nkoranza ha abrante bi onenam ha o wodin pa na ye behwe na ade bia beche ogina gata mu ade na abrante we yes ade we ya yes okobo okro no nti na ya ma na yes adwuma we eno kra nti ono akra onye biem obefere nti onye biem ye box aka hunu we nyina ose wodo be ye odo mbekọ afum ayene no makodo ama o man na nya aduane ma na busu na ye de bi kura akwa ama no ne akodo sesi ayi kura o monfa prisoners no a o mokrate desert so no Ghana ye yete asase we so ye kotontozi wo ye kotonjene efiri Burkina in this all the prisoners na sha say yes ade na it means say obetima increase foreign exchange niema ombenya no wanya country bi akro benya Ghana now wanya country bi obenya Ghana irrigation system no ye dwuma ho na no ye so wakoye a satellite bi dia ba say obekire be time nsuo to enti say wo ye kwani na opese wo do a wo be hu say time we na esem do because me do be hia nsuo no ona aye sa de ndo Burkina na etete Ghana ha hwe nsuo ento ye ho kire na koma ba bro wenye Nti honestly say no Adea o say ye ne say eno nti a Ghana fo bi bufu na Akufo-Addo no na Akufo-Addo ba no o kan se me na ye pa o say obe movie Ghana's economy na ye friend Gogisberg economy no na o de akọ production eno mu no kan say obeye one district one factory nka na nsuo ye trends nsuo beto ansa na ye kua no senka one village one dam no ye adwuma nka yebetum nka badisam enuane mono aba abromuno wo ho nkate mono wo ho nyadoa mono ne ade nto ntinka ye ho nkyere ya asetena mu madam fubi ka chem say me kwa na minim da ache no ka chem say abrochire okọ ho a ye ni time a say Ghana ye say age say tambe kura na abruba system na abruba Yevani say don't be April ho baby say April June July ko August ho no na abromu na ba omo ho ntisa o tambia o hwehwe abromu na bi o obenya
tem bia wo hwe bayere bibia de bia wo befa wo sika se wo kodwom bibia bi wo ade bia wo pe bia baye Ghana we nyado aboy ni mako boy ni because time no nso say ye donti no aburo ye wo time say aburo ba enti sa enti nka de na wo kan kasa dam no we no ho nka Ghana no ye nya bra say aburo bire ni kate bire ni baye mo bire ni last year 2024 insuan to said the outside enti Akuafo nyina boka because omo no one season senka one village one dam no ye adwuma nka ombetima ye farming all year round ye bibia ye rain fed se nyame feli ye na eno ano no nsuo na nto a ye ntumi nyekua ekoma ba enti no ebra so se amamuo no ye bejai brofo sem wa amamuo mu na ye bema niema bi a ye practical niema bi a ye ya ebeyeye ebeboa ye no you see sometimes we are dey bi na eboa wa it becomes your formula and then ade ye wade eni kwan say abrofo no niema omo ye na GDP na one inflation ne one no fufuo be si mi table so dabe e wo say ye niema practical ohunu and Adea Burkina president ni o se ne nia bakua ho ane kua ene kua no me em won say wo mama be di president ko nyina no se nimdie no na omu ni o se de onim pote se kua wo don sa tachi kua wo yi na wo yi ni ya ene kuta man no but o mo ba on be kansam bebre be ba be se hwe na na kufuado planting for food job bisia bono eno no eye o mo de o mo kase eche so mo no o bono so enu ntino o mba na o manya bi ni ntio sesen yo uni ze o de dakre be ba be kan wasem sese na no NDC by treasury bills mo nko ano o mo abobese o mo 20 billion treasury bills mo through treasury bills no o ma bobese be 20 billion wa hu na me chiro no ye system of I say business bono ye Nkrofo dead dodo enti obia ba na ahoden nimde ni nyina ye business bo ye mo business amfanye we ye mo business amfanye we but ye ntumi nye enti anana na Akufo Addo nanka ne policy heo hwe ne policies no ba ko bia connect ba ko o say one village one dam, one village, one factory. What I say? One village, one warehouse. And Emma means we nyina connected. Said dam no ha. You bet my year full all year round. Year for na near man bar. Your factories are one village, one factory. Ebe processing. Na ensay. Near yentman processor no. Ye de call warehouse. One village, one warehouse. Among more policy ben pan and kitchen way. And so MPP for tana home. Yade we troka. Mrs. Ade we me and so we are my boss MPP for me ye. And non kwampo she eyo ni yanka kana ye ni how. Ibenya aduane all year round na no secondary school for na yesu so mu ni aduane nka yebetima akọ online warehouse akoyi aduane de akọma omo se wo mu ni afi na aban nam epebesen se ye de be man kwada aduane isi wo se amamuo no ye jai brofo sam na ma na ye practical eduru ba bi asanye sojafo amamuo na wo mo no so ba na support wo mu wi a na wo mo de atirimodene ehunahuna bi wura mu a Omampani jeje baye no niema jeje beye prekope obeji din no nye na mamuo na Nkrofo ani ji ho because oye niema boni bebre nti nanka Nkrofo ani nye na mamuo ho but oye niema bi nso a na ka Nkrofo akoma practically no e ma Nkrofo ho han wo mo wahunu te say eduru ba bi a na semna nipa de bedware kora no na ye ukita sika kora onya bi nto na koye commodity bia sikafo de but otumi control price na de ba ye no ntino enam so mane bu ma ekoye se enye nipa ba ko na betimi akoto ye de ba bonte na obi anya bia tore na ekeka ntino enema bi na oye ndi amamu na duru ba bia plan o plan otra say ye na ekokenka GDP ne hwan inflation na medium term na fiscal hwan afi no be hia na ne etian se be kwa IMF kwa ye mfansi nyame ya adoma Monday ye beba aba betoa so ye beda kwa me boaten aduma wura ase 5:30 na ene no tena ase e wo fie ha sanso na ye da systematic press ase